Northeast dialogue of Northeast window, a dialogue to connect the people of Manipur and Northeast. Northeast dialogue में आप तरफ नोक्स्टरी अदुगा इकोंग ऐसी पुनः लक्ष्य पे टॉपिक से Kukis meet Home Ministry official अदुगा separate administration हाइदना इकोंगा कोलों को थम्स बने मसी नरांग Friday निमित्त द Kuki जो community की मियो मरीनिस हावा मिहुत कंबू अमगा इकोंगे Ministry of Home Affairs की नोट ब्लॉक तो लाइबा Raisna Hills द ngarang unagi basi yamna landmark over significant political meeting amadi odi masida mapung oi yanagi bo wafam si home ministry gi mai kai gi thamba wafam na political solution ama lakchini mamang da aikoi gi santi hana lei gedo gune habasini nakal mo da Kuki gi site gi kanna tawriba nimana moin hana dagi adumak to gu niman se makha chathari hojik so ahong ba mata leite moina moina tawriba diman si Kuki militant singa hana government of India sanari bu wari si expedite to godo buni amu hana yangjan godo buni have wafam ni nakala mo da separate administration with legislature union territory with legislature si pi godo buni have gi demand ani sini mapu na live wafam si masige iroi na masige ko bi live political development ma'am si khana ngi da ngasi noise dialogue study the election briefing taram noksege ngasi exploring election briefing ya ham ba taram nokcheri Tamo SERAM NEKEN spokesperson Manipur Pradesh Congress Committee tamo bu tam nokse ka khun puchari ani shuba tam nokse ke Manipur sang ai social activist tamo KIRAN YENDREMBAM the tamo se tam nokse ka khun puchari lena another renowned social activist very outspoken and very popular it's a SUJATA Thokchom convener IMAGI MEIRA amasung very shortly ko join to bigada was Professor PREMANANDA Head of Department, Faculty of Law, Manipur University. Puno put taram nokchari kan khun bochari. Ahan bazi ai che sura lak seke. Che hozik lak evo wafam zi Manipur gi hozik level crisis na traga conflict gi waroisin. Haiba masigi mai gedani live the government of India gi initiative amane ne koina masi logbutai live wafam di ai koi gi solution ama lak na gi parinda Kuki jogi community gi mai ke gi taliba maru ebe demand di Kuki Lal Hobu Singa Government of India Sanaba political dialogue si maka chatho masi yangsel wa number 1 point ani shobada union territory with legislature gi separate administration gi demand sini tongan lengak ama lengak si union territory ogeda bani hai union territory si oba tongan ba legislature legeda bani hai bani masi gi demand sini kari habini Miraj masi moina sudum haraga lakpa odudi oradu ado tawbada bu aina mun khanisina hojiki hariba ngasi lan asigi tholai ba irang se tasena asigi region se me amna haibado ko foreign Kuki adu atani me ama masu haire ko aduregi laiba moina ngasi tawriba demand sisu accept center accept tabom thokra sineba haibde koina kano ma memorandum bi to magi agenda do kai ma matanda sidi wari sana bom bok thokte na khanleba maramdi pot se tasena ama magi wanate ba haire ba moina ngasi ngang thoreba meam siga ngasi moina thangjaleba khongthang siga yamna khenaba pot oina sum tawsaleba adu moi gi demand se tasengna masi akhoi de adu nei ngasi su haise akhoi gi di tasena sum bata da khoi di khana nei nari neba adu si puna mak thengna ga da pot sina thengna da min step sum henjel halise kana ne henjel han bano habada khoi gi state sarkar ne henjel han baneba masi me ke di henjel da ba lambi tham ga da center da su adu gum balak pa du di akoina kano to biroi adu gi pot dialogue tu bu kamaina du ka khok chakson ke da ni chakson ba du hot phare ne chakson ni pot tu da khoi nutrient da khoi hana gi leiba du mana le mine si khomina si haiba di man su nat ba hoji ke haiba moina pa mi ba pandam du su phangna bo hona ni haiba adu yaroi na ngasi bo natra tha kun hen na thengna ra ga laiba pot se sida karam ba ground da kamaina lo si gyan me nam ta tadre adu tahan ri ba pot se khoi gi sarkar na khoi gi state sina masa son ba de gi ne ba pangal so khoi na saw khoi na haira ga su moina di waro we ba khoi di mateng pangjage praja me leptan lejage hairiba soiriba ma'am se amutang center da chak chaba amutang ngangna view leiriba remaining lem horiba ma'am sina amutang wari sana view habi singa si bokda hoigi undang na suna amung discussion am stawda prime minister na ga tumina leithokpa board mai gi keno ga tawri dune ba do masi yamna giningai ni masi da koina sum sondara ga le hokta ra ga di hai asoiba lakani asoiba lakpase paliba sarkar matam sida dum praja gi di masi da dum saw
pen the bottom phone can pen the phone to have a target as we are Piro di mo high the high high Piro Haragasu more than a level demand reasonable way I do no can do so young son by Mato Tati Madam the Sukum Banoin Chatadava Habiti was a cranium chum handing ever sentence so do more than the office where Pamina Bagoto the saying Namoin high report to AD the same no idea I don't know have 100 Moise Kaida Kamara higher Canada Tado no 100 Moise Ado I give request Praza Mo and a quick request a state Sarkar by Biriba Amasum opposition labor Puna Mundi steps set up man and Lomina a chumbalam bidu the Amtang Semdum Minosi a point of one Masen the point Masen when the Launa than a Sumlana than a point of Yang discussion do what the discussion do opposition rulingi Funavegi Potasum labor I don't believe to Piraga meaning a seat Chancellor Kongtang and Banga Pose Masi Amtang my own Mineraga Amtang Tengno Hog the Taraga di Hayin Yam the Migi di Sentaki di Matokan Tar or Magdi Masai Kanabo, who is in Hazen, 86 and Hazen, Sentaki a sea Muari never Moidi. Moidi Pili never a sit for Oliver Topuxida. A pen bomb oidi, Mogi as in Mogi a Pamba Poto, make the success never. Aduna, Masipuna Mosai. Mapuina Santana, Pele, a pen before even. Sentati Sigi, a queen saying I had to the Queen Hanget or Evalance, saying I have the cookie, Habuzi, foreign cookie militant channel, burning all ST. More about the reasonable and Nangam Dido, Maramdi, Mogi Atopa agenda, Moina Pami Poti, a quick lazy by Chashumam say. Moi plan a geopolitics ka habado adu ke step to chap chana moi changela thainari neba adu the moi ki lambi success oibani na center di dum hojik so dum ani maki yani hara khoi su nam wari sanai ka MLA to dana to ba date ka no du da phamu ba da su dum nongala dum phaire duni sumana sum chanai na leiraga hayeng chap chaba hojik ti akhoi de ngo system park ta di pra lo ni low section da su yengo akhoi da di pra in the torture ni tori ma'am say wa mas marangang we su adum moi adum torture torkani aseng ba haibne khoi na haiba pot se khangbi la khoi discuss wari da di discussion tv do na lan songna leire ka adu haibu sok pudi mi sing do songna ri ba mi do auction minera ga thabak to haibne ba khoi na habdi sigi step akhoi na ngasi ka da wi ngam thok polo khoi na ngai khoi na ngai karam haidin na chuminga de haidi hujiti sum lu sale chai sum mathong khang de ngasi tongnare ma'am de ngang sing khunga pa sing da oi ba phibam Tawaiba ma'am sida pwede hariba pose tase na nungaitre do na maram oiraga state sarkar da lebiri ba ngasi su request ay sina pwede state sarkar na khongthang achumba lawdre di thabak khudin mak to mi di plan adum tawna akhoi da khoi masen khana ba aksai da kai gumam khana la do lom do na khoi masen gi oina taw lai re ba mi gi na a center yaw raga sum taw ba se state government da lawhoi khatla ningi ba khongthang sing kari kari khongthang se na ha da mira su ki matam da bu noi su sum yeng bi ba ai kan opposition ju phambi ko opposition gi ju phambi ado discussion mak ta phange yo at hana horam bani tum ko na ho pan adum ba do sum taw lai ba to tha kya su gi ba taw ise akhoi da du pa ba na te ba adu ni je adu ne hairo ga sumo na haibam to pani humam to ngasi tase na hada ruling ki mi amna wa ma hairen khalom ne se media do mo function amda ai opposition on tholo kum de aro adu lom do na chada lai re ba changai ba foreign cookie militant se kamai to da central force se kamai to thap to ji ke center da kai hai se ke hai bi adu ko logic kan ta tana de ba hana to ba de ki soi ba adu ba sum to le ba khoi na na mi ki da kai gi no bo ji to imam se mi ki center da dong una ba ngam ba gi mi ki thai that 17 da suma una do re adu ngam na bo ne akhoi gi unna gi manga khara chakhini unna da dum lagani khara adai kolon na thome egumba yamna post am chana de ba khoi praja khoi da am pin da bu oi de iche matang sida khoi gi mamang da home minister na manipur gi kokomi gi mihu chinga unaba matam da manipur gi apun gi saktam khoi territorial integrity kai hello na so loi na pilam ba thajaba ma mading makha ta ko da manipur election mamang da amit shah home minister na manipur da lakhom matam april 15 2024 da mo khoi gi manipur gi apun bagi saktam hai batare ko angam khoi paring territorial integrity se at any circumstances ta masi kahel lo hebo phom ju phong do ambale lai bu wa phom di masigi FIRFC government of India dagi lai haina kari gi damakta cookie jo community na hanjin na eko ginen territory with eko legislature gi demand jalun tawi no sine mamang da masigi demand si kukila lobuna su tawi ITL of the court to Sutawi, Amadi Tonga Tonga Apex Body Cookie in P. General Council, Amadi Mar in P. Sutawe, Masigi Winana Cookie less the check the gentleman to the forward cookie protest or kind of Masigi demands in Tawi. Highly the demand see Moina Nasi Shupung, good Nades and the phone to Wafam say Narangi meeting see the
का हेना मसिगी मोगी फिरेप से चेसनबा हाइबसे मोगी अचोबा वाफम अमा ओइना पुथोरी करी हैबिंग इचे मतंग से अदुनि मिराज एन हाइसे मोइना तौरिबा डिमांड अखोइदा दे दुम हाइरे को हाइरेबा पोतो हाइ काहेलो हैबदि हाइबे वानेबा अखोइ ngasi थाकुन से माइके मेरी दुम चटपे याद लेरबनेबा सेंटर सपोर्ट तौई हाइन अदुदि अखोइ ऑन ग्राउंड लेबा अखोइददि पंग पोतो खंगबनेबा मिगिदि आदा फंबगा ला ला नंसु ला माइगे म खुमगिनी अमा माइनी अखोइना हाइन अदुगी पोतो तो हलिसे कनाना नो अखोइ स्टेट सरकार सोन बगिनेबा आइसे तसेना मोइ नुसिदबगी नति को इन हाइसे मोइना पोतो म कइनो थमखिबा पोतुदि चपचाबा थमगा माइगी एजेंडा दो ए नने उनसे हाइसे करिगिनो सिगे एजेंडा आय अदुदि खोइ उनबा ngमोय अदुदा कदोबगी ऑफिस वीआईपी रगा उनहंदुइनो हाबनिदा डिमांड दो मतिक चादे मान काहेलो सोयर करी वारी नो बदुदा सानरुदुइसे मोइगिदि अदुदैदि हेलेरो अतोप ए लासे लेफनबिरो अखोइसु हंदोकचरगे मोइसु हंदोरा हानिगी नॉर्मल शांतिदे लेनसे हाबगी एजेंडा पुसलकपनि हायरगदि मिराज फमिनबा यायबा नत्रो नतबा थाकुन सिगी पोसे तहलोइना सेंटरनसु हायरे हाइबा पोतुदा हंजन हाइबदुदि यादे हाइबा म खंगनबगी मथौ ताइ हाइबसे सुखंग खंगन बिदे हाइबा खंगन बिदबा पोसे कइगिनो मोइना खंगनद्रगसु अखोइगी स्टेट अमगी लेजबा मिनुदुनादि मोइगिसु मथौ तांग म्याम अखोइगी सरसु लाकपिरेको लोगी अदुम सरनसु दुम म्याम हाइरगदि सरसु अदुम ngang लेजरबनि वाजरबनि जासु ngangbada अदो अखोइदि हाइबदसु नुगाइरक्तरेबा अदुना अदुगुम्बा म्यामदो आइना हाइना मिराज नंग चा सपोज लेरे खलोबको नंग चादुना सुम यादब पोचे हारपो मतमदा नंगसु छौनिंगपो हाइबदि मोंदा कइगुम्बा मदि क्राइसिस नो सुम हेंजलक्तोय तादि नंग सुमोदा पनिशमेंट अमदि पिरोइद्रो यारो हाइरगदि नंग अदुम तौरगदि नंग उपाय लेतेन हाइदना मोदा खुपांग सेटोनसु थानेबा आई खुपांग थाव हाइबे वन नतेबा तौबदबु नोइगी सिगी डिमांड ऑप्शन सिन नतबा अतोपा नोइ हानगी शांतिदे लेनगे मोइसु अदुमाइना तहलो हाइबगी अदुगुम्बा एजेंडा पुसलपोदि सागनी नत्रगदि सारो हाइबगी मोइना सेंटर अदुगुम्बगी खुमद्रिसना कइगिनो ओके ओके दैट्स अ बिग क्वेश्चन हाइरिबे डिमांड सिगी वाफम सिदा सेंटर न मेक सिंग थमदब न मरम चनैनबदु मरम ओरगा मोइना डिमांड से सुन तौबनि हाइबगी वखलनि सेना फोंदो कुइबसे आई मथंग सि आई ओजादा डायरेक्ट लाक्सबे याबरा आई सरदा ओके ओके आई तमुके नं लाक्सगे तमुके नं लाक्सनिंग बसि तमुके ngang kuki gi minuching habi tare moina si kuki jo council haidana media report tawde masina thamki bo wafam ji yam yame yo wafam sing sida yamna ekogi kiran contradictory oiba naina bada yamna nungai be area ma haragadi ekogi political talk se yam thung to biro haibe sima moi haire political talk se yam thung to biro haibe sima moi haire aduga nakalomoda mo haire besina santi le hinna bagi namakta maitai gi side tagi nongmai kapakpase lepko do bune habani अदुगा गवर्नमेंट ना मैतई सिंग नोंमै कापलपसे मसी थिंगदोबने हेबनी अदुना मैतई नोंमै कापलप तारगदी we will have no option but to retaliate in defense सिनि मोइन फोंदो इबसे करे हेबनी मिराज तसेंग हारगदी हुनरगदी लाइतुं वाते हाबदनी को अदुगा तसेंग इंडियन गी लॉ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पीबा मागी चैंगाक चैलोग सिंग मनुंग द टेररिस्ट सिंग नेगोशिएट तव हाइबो पोति लेर मोइन कले तसेंग हागे टेररिस्ट का वरी सादोय मरुम कइगिनो सिनि कुकी की हुजिक लाइबा पोट टर्म्स दि टेररिस्ट ने कोइना मयाम लोय हाइनर पोनि चाइना हाइबो वफम नते स्वाइदे कोइना कोइ ओपोजिशन की तामुनि केन जाउबि ओपोजिशन की रूलिंग की वा टॉक से स्वाइदे कांग्रेस नत्र बीजेपी की वफम नते एसे प्रजा मोइन हाइब तारे को आई कोइना टेररिस्ट का वरी सादोय मरम जि कइगिनो सिने कोइना हाइना why they are offering ITLF or COTU adu the Ministry of Home the kauraga kari wari saningai mari blega that means that Ministry of Home or State Home Department su kuki gi adu malal hobu sing du da non jaraga ikoi hing bagi pot amada praja miyam na ubu da madu la le na moina haibi yaga dori bra then they are demanding separate administration adu ge separate administration gi pace tu bo ikoi gi constitution gi pace karam da yauge ba adu ga moina ngarang amuk haib kan mamang ga kitang divert tarukan da separate administration demand to manung da moina under article 239A and a P report to adu da 239A adu kari no ba adu di parliament du na power to create local legislature or council of minister or create union territories ko article 3 su ajigi only kanu khatana tana 239A khatana tana mayam du da koi gi pot du da koi na say for example koi gi kanu da Pondicherry Arunachal Pradesh Gawadaman dio Dali mayam ama lei na ba koi kanu da union territories pi da kanda adu gi potu phangna ba haiba pot da nga sai gi mouthpiece oina koi gi spokesperson oina kotu ga ITLF kumba keno adagi keno ai sorry KSO
मोइना थोला कांदा तसेंगना हारगदि कुकी लालोबो सिंग महूत सिलगा ओपन ओइना ngasi मयाम अमा हाइरेबा अदुदे कोइ मणिपुर थोइबि इरांग जे इरांग नेमधब नत्रगा इरांगी कैनोसे लेखटपसे एकोइ कोतुना ओइरे हाइबसति तसेंगना ममांग थोकिबो थौदोक मयाम को नाजन हाइना तानिंग अमोय अदुबो सेइसदा कैनो हाइ कांदे कोइ ममांगदा एकोइगी अंगांग अहुमगी लंबी मांगरे एकोइगी लोकेशन ट्रैक्टर चतफो मतम दाना पैखा थाब चत कांदा अमा याम तीन पुरगा थादोरगा अनि फाजलो पोतो याम थि लाइन अदुम कोतुना कनगी मदुद्रा कैनोना एकोइगी पुलिस न नत्रगा पैरामिलिटरी फोर्सेस लई मैमना केमते कनगिदे ओनली कोतुगा नेगोशिएट तौरकांदा सेनगा वारी शाखाना कनगिबो पोनी मदु अखोइना मदुगी पोतु कनगिबदुदि फै अदु मदुगी मखा तारको पोतमु अखोइना तसेंगना मखोइगी लेजिस्लेचर मा याउना जिरीदा अखोइगी सिगिबो मैम अंगांग मचा याउ सिगिबो सिंगदो अदुदा अखोइ लमन खुमबने डायरेक्ट हाइराबने अदुगी पोचिंग दुबो यौना हाइराबो पोतुदा कमाइना पॉलिटिकल सॉल्यूशन अमा पॉलिटिकल डायलॉग अमा तौदोइसे करमु मखलगी पॉलिटिकल डायलॉग नेबा दे हैव ऑलरेडी एंटर इन शू प्रोसेस since 2005 da aham da ministry of home gi makha da government of india ga akoi gi indian army singa particularly assam rifle ga troga moi hana wari sare adu gi makha tarak pada 2008 da makoi adum government of manipur yauna tripartite agreement su sign to no ground rules mayam ama leira kan da leiba yanar ga leiba poni ground rules mayam loi tu gara ga leire adu ga som the innocent civilian common people sing da onjala ga makoi na drone bombing ngarang na han ikoi ta seng na ga di akoi 5 mr gi lamsang police station pa west manung da leiba nung dang gi pung ma da drone bombing thadare haiba pona chingma mayam do ekoi jing ningjang be mamangi pota indian army gi mahut silakan da ekoi moirangi hanagi former ex cm oirambagi mayumda thabak suruga leiba arangba mi palaga sibu do thadadi harin drone bombing leite haine swai da ekoi gi maitai gi kano singna nomai kapi ha kai da no onkal kai kapi ge ba सिदेज द मोगी मथक लेबो बंकर मैम हुजिक सु ड्रोन पाइसलगा ड्रोन थाजलगा दम लोइने येंबा याबा गातनी हुजिक तोंगाना स्वाइ द बेली के एरिया ददि कोइ सौग्री युंगबदौना सिक्युरिटी मेजरमेंट्स फजन लौखलगा लेरे इवन ngasi makta हुजिक कोइना तो हौदंगा गा ममांग दा ngasai nungtin gi ora mane kai lamdana angang nupam chani akanga tumbi lansel len tori सिगी पोसिदा एकोइ स्वाइस ज्ञान तादब मैम जले एकोइ सिदैसदने तसेंगना हागदि लांजल लगा सिमनत चंग पोतना अमा ओरे कानसु स्वाइदे एकोइना लांजल लेना फारगा मखोइ थमी पोतो हाना यामना फ्रीली एकोइ स्माइन मूवमेंट तरम पोतो दा एकोइ ममांग दा एकोइ ड्राइवर्स मैम अमा से नेशनल हाईवे नंबर 2 दा 37 दा ओतना लेरम पोतो दगी हौजिकति ड्राइवर ऑन ओटपदगी हेंद्रोक्तना मणिपुर प्रजा मियाम इनोसेंट सिविलियन कॉमन पीपल मैम सिंगजे खोंग ताबंबो लेतना मखोइ ngasi ओटपै फियम दा ओला इसे मैदैना करम कुकी की जगह चलगा एकोइना नोमै कापुगे कुकी ना मैथै की जगह सिंग लागा सिंग मथक तै कापसरकपनी मखादगी खोइना सुना कंदा पैरामिलिटरी फोर्सेस लाइब्रेरी सिंग कांगु नत्रगे स्टेट फोर्सेस जो निथि मथौ तौदब सिंग दे खोइ सैदा खुल ngaकपन मैम थोलागा ngasi स्टेट फोर केनोदगी लाखिबा नोमै मैम अदगी मसा मसा की लेजबा लाइसेंस गन मैम पायरगा ngasi सुमाइना nga ए देगे खोइसिना रामबाई तेंगोल मैम अमना मखोइ मैम जे लेरमदगी खोइ मणिपुर जे लोरमनी तसेंगना हागदि मखोइगी अदुगुम्बा जेलेंगम प्रोजेक्ट अने कोना थेंगनागिबा मदुगी पोतु द यावरिबा मनुंगी पोतु फुलफिल ओइना बोनबदा हौजिक मखोइदी यामना हाई लेवल टॉक अमा इकोगी दिल्ली गी कोई 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल अजोगा होटल दनी मोना फमिदो हारे कुकी जो काउंसिल हाइबा पोत अमगा मुक थोले हौजिक कोतु यावदे दाइदा अदगी अमुक स्वाइदा मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के कोई इंटीग्रेटर ओइबा एके मिश्रा अदुगा राजेश कमले कोई जॉइंट डायरेक्टर आईबी नॉर्थ ईस्ट यावना फमबा हाइबा मिफम हाइबसे तसेंगना सेइस कोगी होम मिनिस्टर यावनते प्राइम मिनिस्टर यावने बट मखोइगी महूत सिलकांदा मिनिस्टर ऑफ होम के मखादा ngasi di adugumba keno na UP na demand to poto separate administration na daga any makhoi demand makhat makal me amama kuki na hek ngasi bok makhoi na horbo demand to budena huji phok je demand jo makal amata mana damni aham bada makhoi na sije asuka hotel da kuki NP toroga atop kuki lalobo mayam torokanda 2010 da makhoi na aham asuka hotel da asobo mi phom phamba hobudo modwai da the kuki NP itself कुकी इनपी दो हजी गूगल चंगे तो सर्च तो यंग इनपी के आश्रम थी यंग गवर्नमेंट हाइबने कुकी गवर्नमेंट ने नमदुम लेहलगा थंबा दगी लंका दा मखोगी का दु अरे एयरपोर्ट अदु मयाम मखोई थेंगरे मदुगी वाफम वानतना कोनी हजी थेंगरे पोचिंग जे मखोइना इवन हजी कुकी ना तोवान बा सोर्सेस तगी तसेंना मखोइना मणिपुर तालिबा पैसा जे हंदकी इरांग जिना मरम ओरकांदा ममांगा तालम पैसा जे मपुंग फाना हंदक तान मंगमदौ मानदे मदुर गवर्नमेंट की वाफम मसोइ जे बीजेपी न तो पोट न तौदो पोट तोक्सी हजी ओफिस कक्तप कोतप सिंगदो पुंग फाना कक्तप ngam जे दम उरगा खर मखै कक्तप पदुदा मखोइदा असौबो डिस्टर्बेंस हम लैबदुना ngarang nahan chema viral ore kaino hai kanda popi thabagi permit piraganदा kg amamam opium kg amamam thare mi singduna farmers headman natraga any matuna keno da pikhalakadabuni paisa do natraba tagadi karigumba popi tharamba ta fine lupa laktra sibo ki imposition ngasi thame sigi matakta mu ngarang nahan
Imphal Times evening paper Delhi evening paper amada yam phajana ko toro phong mane lising tra manga dagi horaga lising humpu phawba pa kuki gi adung mala loba group makoi nipan amuna khome aduga masigi je thamada lupa crore tara gi film the khome and hapo pose sina aikoi ngasi di Manipur praja miyam or any lifeline or national highway number 37 am 2 je se is pulap depend toroga koi hingi ba koi praja miyam je adu masigi posidi ekoi tasengna poor maintenance oire not get good enough and high matakta kuki la no businga to report miyam je mamang de koi NSA na tawe adu tawe harba jaga adu gi hindu kana ngasi de koi na tasengna ga yam na awa ba no no mai na kana swaida kuki meets home ministry official demand separate administration guide to ko posidi swaida koi na terrorist ka wari sanab do chorpudi terrorist saib dodi koi paramilitary forces laibiri ba ngasi manipugi si thakun mapung phara ko mathoi changjela ba irang lo sembang ngam lagi ba se terrorist sing sigi mogi changjafam se adum jaga anta jaga ma makhoi da adum chungoi khra thammaga laibidong tab se masi hana lokthokpam ni maram di lokthokpam means koi india ge ba arms eki terrorist ki ek makhoi da panga da mayam ma adum mayam makhal makhal mayam laire madugi ek mayam do even governor je ahum lok suba silabane ahum lok suba sin ka da security review meeting phangre security review meeting phangre matung duda koina adugi drama na declaration ama tawi NSA pani na NSA pan ba taragadi suspicion na taga NSA palba mido court bail na mukta bu jaba nate sahi mo bo dum thamba yai pakat na kem to ana yaujuri masagi ek manungda sumba pot mayam ama yaro posting che high grade law to posting che ekoi ta seng haragadi even koi constitutional division of powers executive ki legislature ki judiciary ki four pillar of society of media de ko ngasi nei nei ba media post nakan dang atang thai ko tham gre sigi post de ko ngasi de ko na article 355 356 352 and 357 mayam emergency provision manung da article 360 manung je sadai chada de chawai to de haiba pot mayam sing da governor na adugi pot film step lokol ko taraga de this president rule article 356 in another term is also term as governor's rule aru tagi governor na thabuk mayam paikala de adum aikogi PR ro semi PR gi situation na manipur lai de kari lan ba lai dige aru tagi swaida adugi PR lai tagi adugi manung da legislature state ki aikogi elected mayam sing duna lawmakers sing duna aikogi assembly जो फजन फंक्शन तौद्रेना मैम हाइनरी अदु असेंबली दा लो मैम सेम कांदा अखोगी पीपल सिंगी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अदुगा अखोगी तसेंग हाइगदि मखोगी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी दा टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द हाउस एंड टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी एंड लाइफ ऑफ कॉमन पीपल हाइबा पोतो ngasi adugi kenoda common people gi life loriba property damage to tugariba kangu sing ko amu onjal laga wari saraga leiraga swai da tawlei bataragadi ekoi ministry of home na baikhalei posting do kuki adugum ba horupum kangdaba masagi yumpham letaba kangu duna haiba potu taraga india gi adugum ba sovereignty da india gi integrity da aduga manipur gi integrity da smile signal pai ba je ekoi maitai signal konte maitai da usul sin bure to birakano haidingi aidi maramdi kai no haikanda swai da di maitai haigidam nate state government da amadi government of India da kuki gi lan hobo khana terrorist khana tawba poto madu defend tawna ba madu ngakthok ba action aggression to air internal disturbance laide total constitutional machinery breakdown rare adagi administrative failure oi ha poto ule wadu kari gi sum yeng lai dono adu ke terrorist do tana tana ka posine ko na halo sine okay da something adi yaro ina ichmai thamje okay da ai mathang si yam phajana phongdo ki mathang je ai sapraman da lake sadalak sening ba si sir ngarang phongdo ki ba si council ngasai kuki jo council haidena masida ikoi ge court tawi masida magi spokesperson si ginja boljong haiba nu pasini aduga mahakna ngarang meeting si yam significant oiba a kind of icebreaker ni aidan magna term tawi ngarang si aduga mahakna haiba gi matung ina makhoi memorandum ma chada ngarang pi haiba memorandum si de palli wafam si separate administration si union territory amagi khuthang da legislature yawba masi khaktana haiba conflict asi loishanabagi lambi oigani habane this is the only way union territory with legislature masi khaktana amata ngairaba the only way to end the conflict haire aduga masida sir aina yamna ironical oiba what amakak yawiba si karigi damakta kuki jo council ga wari sanaba political dialogue sina masina ekhogi waroi sinama purakpa ngambagi wafam lay Ibrahim traga later bra have a city from Boraga, Makoina Mohibasina, political talk should be expedited. The Kanaga suspension of operation lady work Kukila Hobasinga. No, I demand to Nico. As I separate administration should demand to political dialogue to Makoina, Amuka, Kukila Hobasinga, Amu government of India, Yam Tuna, political talk to Godone. Kama Yensa.
ai di si se akhoi na udi yam lu na khanari ko lu na khana phai yekna ban taw bo plan je khoi phasana khangmam change ba ko khangna ga akhoi su strategy hot ka da bani line lo budi chumde adu da huji ki moi sanari du aina ai gi wakhan da di yam maru be agenda se separate administration ga sum hai ba dun da phangwo do po ni da adum hai jaro anyway yam pare hai be da kai ba leti ba ko ada ai da hai si separate administration gi marum da tali ni talo na handoro separate administration piu si dum moi gi adum loi hairani moi group sing se moi group ai di akoi gi anti manipur oi ba anti india oi ba aduga terrorist bu hairo militant bu hairo ko moi sing si adum sarapa ma manarani akoi gi separate administration in the form of union territory with legislature just like Pondicherry ga to ba 329A ga Pondicherry gi wani moi napi se yam sing moi ma ko ka de dum nawai ma ko yam de da hoji khaga lekhle Pondicherry si ma gi tongan ba si Pondicherry ni leite ba ko be bengan da khara le territory subo ba asong gi ana india ai map si tum dharai ba si ko si nakan nakan da Tamil Nadu ga sai da khara le ni da Pondicherry si tongan ton le kano Pondicherry se adu gi tai ni moi na chu sampu kangpo pi samna da mayam Pondicherry gi tai yam hai ba ji ba ta ne ba ko ana adu gi podcast putho ga ngang anyway adna sum pa ngang wai ni demand tan ba khuding phangani leite na ko ko ju demand ji ya de ko ju America president oi gi kan demand tan ge hai ni ko ju ya ro do po ne have na illegitimate demand ni adu so hai ja ge hore adu ga huji unari ba akoi AK Misra ko intellicoter moi gi unadana tawi sideng khambada moi gi main agenda di ngasai gi separate administration ga sum thambai wani ngasai gi dialogue koina tawraga lep khiba suspension operation kangu siga dialogue si makha chathabiu haibani mo haise ada moi gi am ngai bamna hujik si ngai bi lila je kena kanda moi gi oiba demand de leitre Kukis no demand right now moi demand bu suspension operation kangu duna adu tarak pa wari duna moi fining conclusion oidureba Kukis gi MLA tara adagi di moi gi civil society kari kari kotu ga haiba IT ka haiba adagi di Kukis jo council ga hai sing adi Kukis NP ga hai kan natre they are all are under the hostage of suspension operation kangu pha tha moi makha loi le ta bani moi na hai londa me moi go kan ngangre kotu su ITLF su Kukis jo council su Kukis NP su moi sata sangstan su loi na ba kai hai de ama khaktari moi machin da pa ije keno go suspension operation hai ba ko ya jare moi na hai ba chatharo moi do wari saro noi akhoi di malai ti hai ni adu ego di moi sai na tawre ba moi ja khama da very clear oire district manga si manipuri magi district manga si akhoi Kukis militant sing na terrorist sai terrorist khara usa thire militant hai kana khara phari an militant bu hairo oblique sing biro khara pha moi phan lo se militant bu hairo terrorist bu moi na akhoi occupy taw lai re very clear oire si na si sum sathi de land si akhoi aggression ni adu ri ada ni hairam bade hojik si di occupy territory si liberate taw gi song na do land oire usi now in our hand lai re kero kanda district manga ko akhoi palu ju khange headquarter Chuchampur adi second head office Kangpopi adi Fezol Chandel Tenopal sumba district sing they are under the military terrorist occupation of Kukis jo kangu sigi moi occupy taw le po ka haiba no Pakistan occupy Kashmir ga haiba no mai sumai taw is very clear ore hoji oire haiba si masi mami ka adu India go me ju khangani khale adu hekta khut thaya na da report khara leibani adana hoji ti masi khoi occupy territory symptom si loi mapan thore hoji leina amna symptom phudok phudore masi phudok bu kala akhoi di koira bani haiba hek khana ba lane horpa mi hat pa horpa dai sa bom haira bani this is nothing je occupy territory ni occupy territory layeng bom changi akhoi military thajal laga masi ongtang loisamam chang ya ga teng gum kai gum leina ko fighter peng sina chappaga border sim sel tawtare adu somi gi thawjal laga loisan ga dawne ko adu loisan da loisan da yar moi su loi da yar si loisan da matam da India will be danger India is danger da lakha doine ko ana sima je khanmam changi ana sum clear oi piwani moina adu maitei na nomai ka phan ga no ka sum ba hajalinda moi di hai da ya da ba moi propaganda warfare jam phaja moi di thaba moi tawi propaganda war propaganda sam da ka le ko
propaganda si war hek lepa matamda war gi machine fail hoidone aduna propaganda warfare ni moina maitai ni ngai ka phan ga no khoi ju ka poi ka haijale Samasida ekhoi chaman ba faujai basina mamang da ekhoi ki cookie ki legislature sing unabada makhoi da thamaba demand se chapman ba demand ani sine aduga mamang da atopa cookie ki civil society members sing unabada su chapman ba demand ani habadi union territorial legislature ki separate administration ki demand atopa demand amadana cookie lal hobu sing political dialogue to haiba demand ani sine halakchani bu wahang city karigumba cookie lal hobu sing political dialogue to solution pura kada oiba taragadi karigidamakta government of india na cookie lal hobu political dialogue tawdana atopa stakeholders मैम से को political dialogue तो ना बहुत नरीबे करी मरम बिनो कमाई यंग से political dialogue how di man de en khama ho ki meeting se ngasi ki meeting si loire meeting si masi kana na batun to khoi khangte ba ko masi moina urge to na meeting to bi khoi lakcha ke sar memon dum pije gen satlu bra haidi moi di sat pa khor pa haije bagi adagi adu ki protocol to kai leti moida moidi keno ni demand ta leba kanghu phakta ba kanghu ni na ko aduna masi moina urge to bodagi satli bra ta ministry na kaurok pra haiba simo so di level si su ministry kan sai amit saha ga unabana ti dana ko sai interlocutor nu ko ta joint secretary ga unabani level si am nemi da aduna ina khambana masi angang ma cha gi sum akoi gi strike to ga akoi su nawai sat leader ga strike to ga strike to the minister unaba direct ama natraga na minister ki khomi lami secretary nu leidrak private secretary unaba adu gi time ni da ina kham tang moi si state si wat pa male ko moi ju khangja ba na te da moi protocol se kai noi se aduna akoi na moi da sengdok pa yari si separate administration ki port si hauji akoi maitei kampu di haibi du se separate administration ki port si ma khoda white paper ma government thokpi roi na government di akoi new delhi ga imphal ki government si ani sina government ani sina ko new delhi ga imphal ki government si ga ko phajaba lon da ne haji moi government ko panjaro new delhi ki government ga imphal ki government si ga ani sina white paper ma thok tare kari white paper na ha kanda separate administration is our question is hai tare moina haidi ma si ain de ya do po ne ko akoi na ga sum akoi na haiba na tim si lu na dum hai rabane se self evident ne akoi na hai da da ka le hai lo re moi ju simpha pharam ni aduna separate administration si manipur da ya de koi kashmir gumba kai gumba ga telangana da andhra pradesh do do maina there is no separate administration akoi gi like yaudi lo gi like yaudi sim hai tare aduna masi akoi na clear oi hugda di phakta ka ne ba ko akoi di maje agreement tor changi bini na state agreement sign tor adu mamang da instrument session sign tor manipur state constitution ek lai adu matung da akoi di maje agreement 1949 da tor changi bini maje agreement si two sovereign country ani gi akoi gi treaty ni treaty between two sovereign country ni aduna adu maje agreement kai matam da akoi na haidu si maximum ni lai ni akoi law treaty international law ni amana pakta san sarbanda haidna treaty si nang faithfully nang treaty provision satha ga dan haiba ani subana robust six stand bulasena treaty provision ama material bricks tokta ga di treaty sa da nalan the board where ada sudi thare hab adun adu gi potu lakpani na territory kai ta ga di merger gi ma sudi thare and haiba gi pot ama there is no merger agreement haibam lakhane ba ko adu mo de clear na tham dare government india da akoi su hairi akoi na high academy sian oina lo nei nazar mi amun haibani akoi government na mp hum adagi de akoi mla humbu je ministers council ministers moina phajana clear na tham dare this is law na aduma thambiba adu gi matung da tawdu sin international law gi akoi na tatana hai ya de mase hanja haim changi tai he pa ani hum han du maina mase handia de akoi na ut proceeded the jury side na international law ni adu su su possess under the law na law gi makha nang possess to ko lei do adu nangi lam ni haiba haidi kai no kana akoi na akoi gi business paramount sina labs ho kana khoi thambiramba india da pun gi matam gi lam do boundary se khoi yetu matuna pakpa hagira pakta hagira kai kai ba de boundary change to ya da international law na leiba akoi malta il salvedo case kale just taramanga international court of justice just taramanga hel tawrini masigi law si akoi gi part on entry norm international law juice cause in had su thu ya da india su part of international law ni na ka india chenya bote to grah da leiba na te ba ko an un high ba icc high si law of the land ni masi aduna international law da ut procedure juris lere ad india ge high ga manipur ki status major agreement to changi ba sigi procedure ku su kai kai ba ya de ba ko kashmir ga di major agreement to pote da amai to da changi ba singdu gamato tamda ba ya de masi ko very clear in a white paper to piro ko gi union territory di masi di any the compromise su au au de masi demand ya putin to ba ba demand ba ne to ba ya da ba ne si di to ba ya de ko bu masi ma lo sela si sai ko gi na ha thai ko masi demand na amon to ranu masung pa nai da ba wani demand pak tok to go nu adu mo si indigenous ta bra to ko na sang ba kang hu na lam du da lam tan ba ya ba kai ta adu ba de ko ya haining di nuai ti adu ma hai ba ko di ko adu ma te kum da zaro ko isam jang hojik stand du akoi gi mla sing
अखोई एमपी सिंग अदगी इंडिया की ओइबा अखोई दिल्ली की सरकार मसी फजना खंग तारे खावनी खाली खंग सोयारो मोसु अहेब लो हेब मि लेनी एदो फजना मोइदो क्लियर न हायरगा आ सुम वारी साब मोइ थेमनबा कै मखरा पीनबा लेदना को मोइना तामे अब डिमांड खदि ले अखोइना सजेस्ट तौबा याबसी अखोइ नॉर्थ ईस्ट डायलॉग की चैनल से अखोइना मोइना डिमांड तौबसी पोपी सिंग पोपी थाई सिंग से को लौ थाब दु बाइना को फौ थाब दु बाइना लीगलाइज तौबिरो अन हाइवे लीगलाइज तौ इंडिया दा ट्रैक अहुम पोपी थाब याइ को गवर्नमेंट इंडिया मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन थोइ गेजेट ट्रैक अहुम लेरेबो को अमाइ तौना अखोइ होल कुकी दाब लंगुजी अखोइ लीगलाइज तौबिरो पोपी से फ्री दे थाब अदुमगा मनुंग दे लेरम सोय अदुगुंबा अदुदि हाइबे यादमिना नेगोशिएट तौ तौ अंगांगी निंगाई तौबदो अदुम ओरंगनी अदो अखोइ सेक्शन गदबनी सुंबा मोरिन हुक्तबा अदो मिलिटरी क्रेक डाउन तौदो सोय को लास्ट ऑप्शन जी कैनो हाकांदा टेररिस्ट पु अदु सिदा लुबम लेको मोइ सिदि टेररिस्ट ने लाथोक्तेबको अदुगा तमदगी कई हौरिबा नागाई कई मयाम सिदि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अंडर सेक्शन 3 नत्रगा सेक्शन 35 ऑफ अखोई अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक की मखादा शेड्यूल यावबनेबको अदुदा खंगदबनिना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दो हाना लाथोक्त्रगदी मोइ मथक्ते मिलिटरी क्रेक डाउन तौबो यार नक्सला का तौरिसि मोइ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाथोइनेबको लाथोगा नेक्सला की मथक्ता छत्तीसगढ़ क्रेक डाउन तौरिसि अमाइना तौबदु यारोय हादना खंगदबन हाइनाबा अदाइना मुख सेंदोक्सरिना टेररिस्ट की मथक्ता नोमै कापदा टेररिस्ट की मथक एक्शन लौबदा मोइबु टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नत्र आइ अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन नत्र एसोसिएशन लाथोपगी नॉट रिक्वायर लेतेबको अदरा इ खमदा बेस दि थेंगी के कानाद्रे टेररिस्ट सुम हेजलकनि लम हेन लोक्सनि मोइगि कै मते यारि हि लमजि लोक्सल लौबा हाइदि लमजि लोक्सलगदि लम मासिदि अरे रे मिस चावबि टापते लेबनिना अखोइ दे दोखोन तो वाइजे दोखोन तो में टेररिस्ट ओइरो अखोइ काइ चंगुदुरिगे अदुना इन खमदा वी नीड टू लिबरेट 5 डिस्ट्रिक्ट सी कुकी गी ngasa occupy तौगा लेरिबा टेररिस्ट की मखुतगी लिबरेट तौबम चांगी अदु तौ एनी अवेलेबल मीन्स मिलिटरी पॉलिटिकल व्हाटएवर मीन्स सिनगदबनी अदुगा टेररिस्ट सी याम थुन मोइ तखाय हौत्रगदिना मोइना अखोइ तखाय बमदो लाखनेबको अदुना अखोइ ड्रोन दोरांग पाइदम तौरिदनको सोय ड्रोन सि इम्फान पाइसलक्तोइने अदुना मसिगसि मोइदि अखोइ एक्सपेरिमेंट तौर लेरिबा सुम पोर्सिंगसि अदुना वी शुड वेरी कॉशियस अदु मोइगि डायलॉग काइ तौरिबा अदुना आइना जे लास्ट मोइ ऑप्शन नि कैनो कादा नसाइ सस्पेंशन ऑपरेशन सुद लेरिबा कांगुसिगि मोइगि डायलॉग सि हेना फजन तौबियु हाइबा सिने मोइ मेन डिमांड हाइदि हनकसे सोमदगिना सस्पेंशन ऑपरेशन एब्रोगेट तौरो अदि तौस तौरिदना स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन खरा अदि असेंबली जो लोग पोखा लेबनिना मोइगी अचौब एजेंडा सस्पेंशन ऑपरेशन जिनेबको अदुगी अदुदा पीबुद अदुसु टेरिटोरी काइबा यारो यावनि अदमाइन तो यावनि अदुगी पोट अमा एजेंडा अमा सागतनब होरबनेबको अदुगा नसाइगी कुकी जो काउंसिलनगा यूनियन टेरिटोरी पियु गान पिखलादि इंडिया सिदि फरतानी अखोइ जु कनो कनो पियु हाय सर सिदा कुकी जो काउंसिल ना हाइरिबजे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन सिदा यूनियन टेरिटोरी विद लेजिस्लेचर सिना अमत नायब लंबीनी हजिक लेरिबा कॉन्फ्लिक्ट से रिजॉल्व तौनबगे विदाउट दिस कॉन्फ्लिक्ट कैनॉट बी रिजॉल्व हाइबनी साना हाइरिबसी मदुना सॉल्यूशन नते नसाइगी डिस्ट्रिक्ट मंगा से लिबरेट तौबसिना सॉल्यूशन हाइबिगदो रिवर्स माने अदु तौबदा काले वी नीड टू लिबरेट दिस 5 डिस्ट्रिक्ट अंडर द मिलिटरी ऑक्युपेशन बिलिंजर ऑक्युपेशन कवि या आछेंग लोगे ह्यूमैनिटेरियन लोगे तामदा बिलिंजर ऑक्युपेशन बाय द कुकी मिलिटेंट हारो तेरो हारो सी लिबरेट तौम चंगी लिबरेट तौबदुने कोइना मिलिटरी क्रेक डाउन हाइसे कोइ आई यादी 352 थंबिरो हाइबने मयाम 350 नते को सरकार उठाइबो को अदु मैलेंदे 352 डायरेक्ट कगिनो का सीधी एक्सटर्नल एग्रेशन नि म्यांमार की करिगी फॉरेन मशीनरी की मयाम पो यावनि बको दिस क्लियर केरो नेशनल इमरजेंसी थंबिरो नेशनल इमरजेंसी डायरेक्ट नेशनल इमरजेंसी लागे फवमना कइनो काना मादी मिलिटरी क्रेक डाउन से मागी पैकेज ने मिलिटरी क्रेक डाउन से अमोना ओधा तारो नेशनल इमरजेंसी मरक टू द मिलिटरी क्रेक डाउन को पोम लेबे पोम हापदो फ्रीदा अमाइ तो नेशनल इमरजेंसी 352 सिदा मिलिटरी क्रेक डाउन सिम यौजलानी दिस हिने तौदो बे आर्मी सिंसिना हेक लाथोपगा नोंगालगा प्रोक्लेमेशन तौबगा नोंगामा नति नुमित खुदक तब नोंगे कापा होरनी टेंग सिनग्रनी को फाइटर प्लेन सिनग्रनी ड्रोन दोरांग मोइना कापा मोता इंडियन आर्मी नोने कापा अनि अदुना 350 जु ऑप्शन नमने बको अखोइ सिना इमरजेंसी थंबिउ गाइस मी खंगदबन पकाउ साउना बाय तारे अन 352 सु अखोइ ऑप्शन नमने न खनबे ऑप्शन नमने 352 कैन बी एन ऑप्शन एंड अतोपा मना हाइब अदो 352 से लोइ थमदोंग नति को सि खंगदबना लोइ हुजि डिस्ट्रिक्ट मंगा से थंबे लोरे Okay, thank you very much, sir. I mathang si Congress के spokesperson दे लाग सके. अनि Congress spokesperson दे लाग सके नि बवा from से how किवा सगोल से निमित है बता रहे Thursday से ना मणिपुरी चीफ मिनिस्टर ने थंग किवा से मणिपुर की इशू से diplomatically अमदी politically मसे resolve तो गदबने है बवा from मुकक थंग के मसिदा मणिपुरी म्याम न मतिंग बांगबियो हाइबा अपील न का मणिपुर चीफ मिनिस्टर की माइके दिके पीके अदुगा ngarang si अमुक है तारे Friday निमित सिदा मीटिंग अमा कुकी जो काउंसिल का
Home Ministry official ka singa tongba meeting ama khangni hade meeting ji mapung oina haibasi santi lakhanabagi damakta community animak ki oiva effort daka lei adugo maroina maitai sindagi no mai kapsala pasi lepkodobani haibagi wafam mama makhoi maikai dagi thami marak sida makhoi ngarang maru oiba wafam oina thami basi demand ani ning asai ri khoi nei basi union territory with legislature ki demand ama masi khakta ngai amata ngai political solution oigane habani hajiki conflict sigi Kamai yang bi, Manipur Chief Minister su dialogue tau saya bagi apel amadi tauri, adu politically amadi diplomatically issue se resolve tau kudo buni conflict ne issue resolve tau ya roh hadan Manipur Chief Minister and biren na tham gi wo pham dai nakal mam do ko ki jo gi council gi makai de gi so hamoi na hari basi political talk se yari bam kai thuna initiate tau bi hadan hari kari habini ai tham jage amang de su ko panelist ne yam bhaja bhajana point में हम थम्बी ग्रे अइना उजी लाक्सगदो वफम दी होय पॉलिटिकल डिमांड में हम तौबा इंडिया से डेमोक्रेसी चटपलेबा हम ओइबनिना एनी कम्युनिटी वर्गसु इंडिविजुअल वर्गसु ऑर्गेनाइजेशन वर्गसु डिमांड तो बगिदी लोइनी याय है तारे मधु पीबा याबा यादबा हाइबदुना लोगी प्रोविजन करी लेदी अतोप सर्कमस्टेंस में हम लेगनी को अखोइना मोर वरिंग पार्ट सिदी कइनोदा सिगी पॉलिटिकल डिमांड सिगी इरोइना सही अनी मुक्सिदा सही 2023 की इवन मे की 3 की ममांग दगी मधुदगी लेबाक सिदा लो लेतबदौना सुम लाखि बसे आइदे लॉ एंड ऑर्डर की इशू मचा मचा ने थोलपसि बोदा फजना कंट्रोल तो होगदबदगी हाय तारे सुम सीरियस ओशन गिदना हुजिक से 21 मंथ्स सुजले को अदुना सिगी लाइव स्टेज सिदा सिगी डिमांड सिदी मरु ओइना कैसु नते हानदगी ऑलरेडी थमगरे को मे की तारीख 23 दा MLA Tarana Minister Cabinet Minister ani yauna ai party ka dipan jarare pan bandana talle moina torkanda aiba zero lama pira kanda madu separate administration je hana demand to ko han separate administration hire madagi hujikti Puducherry model da union territory adu da hire lai aduna live poti kaino da adu gi political demand to place to na buhona bada somda pura complete lawlessness control to dana som thamba aduga सिदा टेरर एक्टिविटीज मयाम अमा तौरबने 20 मंथ्स सिदा अदुदा एनी ऑर्गेनाइजेशन अमा नत्रगा एनी इंडिविजुअल एनी पब्लिक फिगर नत्रगा MLA मयाम अमा इवन पार्टी की रूलिंग पार्टी की सिगी मयाम सिदा कइगुम एक्शन नमता लोखतना सोम फ्रीली थादोपसे सिना कमाय तगेदा अखोइदा सिगी पॉलिटिकल डिमांड सि लाइब की सीरियसनेस सु लाकदोइने हाबनेदा अदुना मागी था कुंजी मनुंदा गवर्नमेंट तौहम थोकपा लेजिटिमेट action as per the law of the land to hold up mayam se sina huzik pot serious werpani aduga chief minister na thambiba huzik miraj na habi giba dialogue na habi di city universal ka haitare adum ngangna ba pot ni basic kanu ne haitare khana radi dialogue to ba ko habi gi pot ne ko adu kadai bok da ngasai kiran jum thambigre kana ganu dialogue to du se terror activities mayam na tawraba body organization amada bangon da law ma lei habi gi action nam da lokotana sum thado kanda मदगी रूलिंग पार्टी की कैबिनेट मिनिस्टर याउन MLA मैम नबौदा अखोगी मोगी पॉलिटिकल डिमांड नत्तबदा मसागी अखोगी कर हाइतारे इरान से फ्लेयर अप तौननबा वायलेंस इंस्टिगेट तौर तौर सम लाखिबा मैम से मदुदा गांगना की बसकना की हुजिकी करी पाउलिलान हाइब्रा अदुना ग हाइ की बा अदगी अदुगी मतुंगदा हदक इकुइ कुइदबिदा मिसाउ करे हेबा मानगा इरान के सुम कनो तो थमगदबनी अखोगी जमखाजंग मिजाव जमखाजंग मिजाव की स्टेटमेंट का तो अदुमाइना ngang sakpa tawthorokpa mayam ama adagi kotuna ITLF na tai organization mayam na ngang giba tawgiba hai giba amadi mogi action mayam se sida ngasi bogda action ta makhoi gi mayuk ta hai tare ko mogi mathakta government jina ka lokhot kidra aduna hoji mu lai na kaino da central government na akhoi लेबाकी इशूज मणिपुर की इशूज फजना डायग्नोस तौद्रे है अखोने उरे कईगिनोदा ngahak lai ka amangangi ngahak lai ngangi si hanjan hanjan ju mayam dum loi hainara bwani ko aduna fazana diagnose tawdre aduga state ta lei state ki leaders including honorable chief minister center na ngangak padu yenga yenga ya ka yenga ngahak ki statement piraga leire aduna ngasai gi kare haitare political party the khar session nama to sum to ba haitare aduna hujik lai ba poti kaino da dum da koithoga chatraga su any political issue political demand to jabo khotsa madu logi matungina dum lei jaram gani kaisu kaide demand to bodi to bu makhoina tawriba terror activities adagi
illegal loiba thabak sing do adudi government na yam thuna check to ba ma changne te tai kanu natabi to ko aduga hujik si huji akoina leiriba phibam ji pura hostage situation on the leire mayam dum hainari duni highway sem ta satpa yadre akoi sidagi makha wangji da kilometer khara jida akoi jin kanu to ga leire ko adu sigi damakta sarkar na lokhaliba action ji karino during the last 20 months da state government na central government na sigi situation ji da kari lokhot khara ge ba akoi gi flight pura ga flight inaugurate toraga madu achievement amani ga ne khallaga hai tare ko madu leibak sigi crisis se control to no bani ga na khan mo wa khan da mayam khuba khubu gi phibam du di tok se ba madu highway chat ya na bagi da makta security forces mayam am le si deploy toraga kamai chalat ga da ge na khan bagi mahutta masai gi flight anihum pai hal laga madu da khoi gi 5000 ticket du da chalal lani guwahati da dimapur da kolkata da ga hairaga mayam onjalaga khuba khubu gi pot di adu di solution natte bamta sigum majing ji taw leire habni da dagi center na haiba potu da hale tana statement ji hong kan da ST demand ne mo hai adagi karino ethnic class ne mo hai external aggression ne mo hai taw le bese si loina hujikti sangjal lei pot se mi gi dialogue taw na ba na body mana sangjal la bane ko kuki jo council ne sangjal lei pot se moi di represent to ko doi si ngasai gi militant organization mayam ama illegal thabak tawraba adagi mihat mi punda khulai paibada moi phataba khudima loina tawraba the ground rule amatta maintain tawdraba adugumba militant group sing do adugi voice to puraga ne hojik tholka doise pusu puri bane even akogi minister sing yauna akogi MLA haitare manipur gi MLA tarasi na puri ba voice to su adugi voice to ne okay tamo ai BJP gi maroi boluchi musinga thamge wafam amadi dan tamo congress thamjarake manipur chief minister mamang da party function amada thamge wafam si ai hindu paper ne ko tawjari base if there is no BJP le da taraga di natraga BJP le traga di manipur will break manipur se kai gani heaven adu ahamada sim thing reto madu khana gumsida madu min taabda yam oirani da hojik akoi gi miyam na haitare ko congress party na te sidi manipur miyam na hojik leibak sida governance leitre adu hojik leiriba paliba sarkar se body center and state the double engine gi government ni same party ni ai example masab dang pizera bada hojik suji hojik sugi ground rules si phajana ngaktre haidana suji abrogate tawrasi haidana state government gi cabinet na su as well as state assembly na boba political party gi khena balaitana warep lodana akoi gi February 29 2024 warep lodana tawra boda madu gi potu sudu sanari bra sanna dabra leibra leitibra khangdringai da sugi gano da payment pitokdana ga leirami bako huji leiri pose aduga sidai state na yada dana assembly da law resolution du boda law gi matungina niyom sumna center taksal laka da madu boda implement hon mangam draba aduna huji BJP leiramagi manipur hingi habra kai habra huji kido adu statement do koina BJP leitraga di manipur kai ne platforms da koina kamai khana duino ai adu da comment campaigning de okay congress ta criticize to khiba mapung oiba point ani ni ai tamo da yam ten react to nabagi chance ong da ipija hoge number 1 congress ki MP sing na core issue sing si puthokte habani masi mamang da issue BJP na yamna kanna congress ta criticize to bo from ni masi mari le MP bimol na thagalap ma ki ekoi ki Facebook statement na budi ekoi ujare atop wo from amana union home minister hanagi oiramba congress ki one of the top leader PG number na manipur se masung om thong tu ga da bani have ki wo from da ekoi ki congress na tumin le shali have wo from ani sini kari have ni ai ahan mada sidam marum si yam ten haide sidam marum si yam paningdra bane maram di masi hek magi twitch torok matam da akoi gi manipur gi MPCC gi leadership in the akoi gi led by the CLP leader na krom ibu bina khudapta ma react tor kana telephone torga magi twitch yam kanna akoi gi akoi sidagi yaning de haiba potu matang sa de haiba potu tor kana magi si drop to honra bane ko aduna sigi poche hoi masi India gi mainland gi oiba pot khara kanu di leibe ai adoi targa su masi akoi gi congress party gi oiba voice am di nate sida maram thamai bang sai gi poche aduna adusu akoi da sidagi state government react tor kanda state government sorry MPCC ne react tor kanda khudak da drop to hongra ba pot amane
aduna sidai sidi always matam punamakta hujiksu BJP gi mayam ama lauri chinidana thokani sidi koi federation ji dadi ngasai all India gi mainland gi mi singa asigi kitang kaino se dum laigane bako koi gi local gi haitare siga adu sidamaram gi wafam du hoi magi mana reactor poto sidamaram si mamangda akhoi gi congress ki government lairinge desu khara sum problem khara sum laigi ba mi mani adu ma hujik political party gi oinati yamna important oina koina ma kai mo post ta paidre adu ga ma sida kudak ta khona drop ta oina tawre MPCC gi ma kai degi adu huji adu gi issue du ma akhoi gi site gi di laitre haitare adu number 1 da ai thamjarage mathangda core issue gi matang se core issue si ngasai gi honorable CM gi core issue si putu ga khoi gi hujik lairiba manipur gi yamna ugly situation je divert tawna na sum hotna re na khoi de mai lojei ba core issue ji kai no na khoi honorable MP na sungarang amu react tawre na core issue ji kai no di core issue ji huji akhoi gi internally displaced person mayam mayum hundu omaganda tha kunje suicide to bu yakhola bu stage je yaudana wana adugi matek nandana leiri che masi bai mai mafam da hanjan bai du core issue we gadam ne manipur gi chief minister na si hanjan hanjan jo haina gre chief minister khoi praja to khroba manipur gi chief minister khwai chawba ningthau makok sina sidagi haigalaga sekmai dagi lalaga bairo ta chatpa ngamdra bane si palen de lala chat ngamdra bane sigum bajing si khujiki oiba core issue ni hadana khoi congress party ni lowe aduga karai dagi divert to ba yana na ba na ITC blame game ma sana ba yana na ba anu moina di hierarchy BJP na di masi higher politicize kana na to ino ngasi maksu ai de hujik evening gi paper da yengje bane ba ko sidai da mo ka suna ta congress ki policy na tawrak pane na hai bam su ngasi gi evening paper da mo thule adu sida de sum react to na ga leiraga di praja na su masi taning oi adu hujik ki core issue gi wafal du di praja mayam na decide to rasu no hai tare okay thank you very much core issue kai no have say that the people decide adu congress ki core issue am the BJP ki core issue ni si manadri adu congress na ikoi BJP ki market ki thame bana core issue si puthokta bida atoppada wako issue re have ni adu ga congress na okay congress na hai bana ai hujik sim do chalo do ya da congress na hai bana core issue have si why si puthora ga da issue jina thaina bo hon bra have si ai ga mai nikal have you da ina ki AP bimola kuizam gi se ma na ngasi bo da parliament ma gi performance se he ho da gi ten gram matam sida mana ngangi ba amadi mana puthoi bu pochi am ten na phangum matam da huji bo da ai phajana dum perform tawri na khalle ba ai am ten na lak so ge ai kai da khoi congress spokesperson da mawi na lak chening ba je mamang da khoi gi jiri bang gi massacre se masigi si MP bimol de puthop ngam haude tabudu masi particular na manipur miyam gi am chaw thamoi shokhi ba issue ma khakne masi khoi MP Alfred na habatai masi gi issue si in particular in a puthoga thamam da si mayam de am pen na da ba made faunai kari having bagi si tawudi akhoi gi bangon da phangi ba matam je akhoi gi 75 years of the constitution gi kena to ba akhoi gi ka hetare commemorate to bugi aduda phangba matam da mana adum na kanda hoi madugi du kitang magi kanu Nagaland mon district to thokpa yam elaborate iraga manipur gi yam na tragedy ma atu massacre ma madugi du phung na yam strongest stand yam chawna condemn to bugi wafam ma leita baje even manipur chief minister su condemn to adu netizens ma yam na su madu yam chawna react to ngi vele kari adai tu ba ne adu akhoi na su mamang da to platform na su dum haire madu kitang magi akhoi gi soiba khare lei gre na ko then hujik ju dum prime minister no wangang dri ni samane ba ko kitanga dei du mana puthokadam da puthokdre aduga magi atopa akhoi gi Nagaland gi kari gi issue do ngasai gi constitution gi violation gi kari gi matang du lakpa du da relate tor kanda sathibini haitare aduna is hujiki bimol gi wafam du lakanda ngasai gi honorable CM na haibi ri ba core issue infiltration gi oiro kari oiro loina aduda adum cover ta weba mana ngasi bok da magi ase aina phajana taja ba da haitare ko ngasai special mention number 0 order 7 August ma adugi potu da su phajana yawe ba manipur gi government of India na manipur gi akoi gi kaino je highway sing phajana kaino togdam ni adagi citizen abdi non citizen ji phajana khandu kanda madugi divisive elements ji control togdo ni kan hairi se madu dai du da moida pami ba kori sugi maming particular do border fencing FMA have the pandabai wani adu loina ma include to wangak ta ne ba adu ahan bagi Maidan speech ahing the people do su adu da cover to do manipur gi attention ama crisis da government of India gi
attention ama draw to bune haitare Okay. Okay, okay. adugi effectiveness to udana nasagi language me amdo mun ta da na heta react tor kanda sigum ba ji pande ne ta chai bu su aran ba oigni na mai tham okay mathang ai che swa lak sake che kamai no ai ki political solution la ka dois che na kamai khan bi Aujiksi nakalamorom da Union Territory with Legislature PO separate administration PO masina tana Manipuri conflict si resolution propanga mo have wafam mama adaki masiki ngasagi kuki community yu oina wai sana ga do group se ultimate end ha batare ngasagi political solution program political dialogue tong se hai je ngasagi kuki militant organization mayam sigani kamaina solution si pro kado you know high but demand mayam sida Manipuri miyam gi make digi na trana government of India gi make digi accept to bungamba concede to bungamba political demand ama fu yaw budi nate kari habi ni ya si madan sir na su sa yam phajana tham khre na ko lu ki kai gi to ya ba ando se ki solution por ha ba pose quite fast ta khoi na to ga da se huji oi ba duni hit kanata lata na ko khoi gi lei ba se khoi gi sarkar da phami ba kangu se moi hane unity oiba madarga oiba hujibo oiba ngamde ba adu orba matung da di ta seng na moi gi ta kasu amaram da yam na ama kasu luhan goi ge haraga de khoina su mamang da hara dum laiba mirasi gi lanche ta seng na sangdara ga de heng awab lakani matam chai nga da lo shel hora ga di problem di moi lo mak to dum oi ja jani na tra praja ware ju praja war ga kholau laure moi masen di na re ado sigi kanot jisu dum matam lai di ba khoi pale ba sarkar ani se chap manari ba party se ko aduregi talai ba demand su reasonable oi ro habse sa na sai ne amne phajana explain to tham gre na tra adoi tadi si puna mak se hana kai do batai hoji ke khoi gi langnari ba kaunari ba khoi gi state ta lai ba kangu se hai tare ko moi gi manung da trampan thok ta na mohai ri to wi ke mam se loi ma hoji cabinet mi fam ma day 22 da to doi ni hai ba mi fam tengno kanoda Periba Tenopala. Tenopal Tamelong da ama family haba. Adu ki potu da koi cabinet reform sida koi minister since suna pamangam gadra haba masulai di buko. Adu kumba ma'am se hada chungsan ba mata ba. Akhoi ki se chungsan ringai di huji political dialogue oro ama oro loi mak chai ki ne busi se. Ko adu duna huji maru oi badi akhoi ki lawga da step se kari no haba se akhoi chap ba ko state sarkar gi le pangam jadri ba. Khoi ki state sarkar gi le pi bangam biro adu ngambira matung da di center asidi aina haisini akhoi gi di khoi na chang ki ba India da khoi na tin ki ba gi poti sar na sai na phajana thamgra ba duni adu na moi gi yaro ha ba se khoi na unity ma ora kan hai ba matam da center su dum ta ni ba center su tok to ya pot aina ha state ki masai gi ba khoi gi lengak saksin me ama ma le jari na tro adu gi lam helak pa moi na hai na ngasi ba the state na su hai center na su hai foreign cookie militant chang pa ni hai adu ta di center ga state commander ga du me ta khai ba ngasai gi chang ba ba wara ma gi ta to moi dum ta thop gi lambi loi sin ba ya ba ado su kum ba step मैम से तो हलोई के हरगा सुजी की moi tarado adu su famina batari kininga moi gi manung da lei lei te ha bisi da khoina su khan be gi wakhal da hai bai wani moi na ne ba fast demand to di me gi 12 te demand to la iba potu di adu tari moi tarado ko ga khoi gi si lei ba chokhai ba मैम से pull ka do wai sana ma tam center da chap chana adu tari moi pulam max na manara ga moi su wa na lei hai ta di tarado su adu chagai ba poto tang khai ba di center na chap cha ba firep to lo ga di force मैम lei bisna ta khai ba dum ya ne ba adu na sugum ba gi we se khoina seman bai wani praja khoi gi pot di adu ne adu maina tawraga moina political dialogue tawraga su adu maina tawba yai for kanuga kan khoina ngasi bokta khoi onaba semna ga khoi sarkar na haiba foreign cookie militant changak pani adu ni sugi ne dai adu gumba yamna risk to ra ba khoi gi kai haitare khoi gi lo ne yadra ba mi sing du ga kamaina wai sana doina adu sana bang khoi pamde ko praja na pambadi moi tara do tawro ko ro adu ga plap phamina ro sida tum tholakan ne khadi tholakan ne phambang ngam da sigi ne ba khai lui se Prime Minister yaro loima yaro phama matam da kai to gi ngam moi do no ba adu gi pot ite masida Home Minister Amit Shah for 2 times have tare masigi irang si lotion gi road map am BJP government da leire adu ga high road map si Kuki MLA sing maite MLA sing mayam ju unaraga wari sare then community sigi people mayam stakeholders mayam ju wari sanare ani se mu phaminaraga wari sanare resolve to bani have gi road map sini masi categorically fajana Amit Shah na ek press meet ani da thamgre wa famsi high road map si on ground government of India na thabuk tawr ena loba che kamai khan bi
ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯂꯧꯔꯤꯁꯤꯐꯥꯎꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯅꯤꯀꯣ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯟꯗ ꯄꯨꯡꯉꯥꯡ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯊꯣꯛꯑ ꯄꯨꯡꯉꯥꯡ ꯉꯥꯡꯕꯅꯤ ꯂꯧꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯄꯦꯟꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ MLA ꯇꯔꯥ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯊꯥꯗꯔ ꯀꯩꯅꯣ 15ꯗ ꯇꯧꯔ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯅꯦ ꯇꯧꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯃꯤꯠ ꯄꯥꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯛꯈꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯐꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯧꯕ ꯉꯝꯃꯒ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯁꯨ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯃꯣꯏ ꯈꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯧꯔ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯍꯟꯕ ꯀꯩ ꯀꯥꯏꯒꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯂꯤꯂꯥꯅꯦꯕꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯂꯤꯂꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯉꯁꯤ सिदाइद पोटपुदी हम चानद्रे कमल बाबू ngasiबौ थि खंगदा लेरिनि मिराज सेंटरना सिदा कोइ गारि मतेंग लौ मतेंग पांगे हाइदोइनो बखोइसे सिदा कोइ स्टेट सरकार ने यारा लेरि करि गिनो सुनेबा अदुसो आर्मी की केमनु मांगिने मांगिनेबा सुंबा मैम जे हाइबसु यादि हाइरुगे चलुगे तवे दु सोम फाजन बि पुंजन बि थमि ए सामकसु मोइना हाइ ngमद्रगा सो यु जंत्र मंत्र लावगे हाबिने बैदि अदु सोम कसुना तब अनेसेसरी हैरासमेंट पि थमबि मोइना ngमद्रि पजा खोइ चोंथोक ताबनिदना कई उपाय अखोदी इचा इशू मैम की खनद यापदु जी इसे खुलाई पाइबा मैम से गवर्नर ngang की वांगदु यंगु हायें करी ओरकनी खंगमब्रा हुजे किरण हाइगी दुने खोइ से सिमी केनो थमबगुमनेना इचा इशू मैम दुदी यंगु लान थेंगना दो मतम दुददी उपाय लेतबने लोइ थोंगनरे हिंगनबनेना ngasi mu moina khumaiba pot du pakhum kana piba ngamge akhoi report se taseng na chap chana khoi gi state sarkar sina su yodabra khangdre ba center da direct report on ground report se khoi mamang da data phajana pibi dra kai gi tamak no kongbungam phambangam dri do na haido pot se am chanai na ri ba music se moi se taseng amata chap chaba kan step am ta longna de ba state na su logde center na su logde aduga khudong chaba na moina sum phang lai re ba ngasi ngasi akhoi gi yong icha tha dipan gi sirei ba pot ka du ngasi kari kanana kai do bige ne sumba myam gi pen da be gi khoi haije be wan ne ba adu sida center kari mi chang no ba khoi da khoi gi phajara kari thabak no neutral oina kai thabak taw equivalent thabak kari taw ri ge ba akhoi kamana pajar equivalent thabak taw in udui no habini da sida अच्छे नकलम अमित ममांग थमखिब वाफम अनी है तारे कोकोमी उनबद थमखिब वाफम लोइना एप्रिल की तांग 15 2024 थमखिब वाफम एनी सिचुएशन अमन एनी सर्कमस्टेंसेस अमदा मणिपुर सुंगाई कहलो है वाफम से कयाम यामना इचे थाजब थम आइदी सु बुजि पौदसु थाजब लेजदे हाइसे कहलो है बुदि हारसु कहलो है पोसे कहलो है बगे आथस ngasi yum jaga leiba thakun hena tobose moi changal laga lehen birone lambi chalan birone अदुने आई काय दे लोगे ऑन राउंड ने बखोय प्रजाना पामिदी नोय की चिंदा नंगा बनोय आदे लौथर पसको मेम लौखत पादुना ते बखोय नुजि पामिदी थाबो कोइना तोरो छलम हेन बचंगा पदुना तांथो मानरगा तोमिनरो मोय की हाप तोबम थोपंग सा हाय दुनि यादरगदी हाट पताबनी आई जा फतबदु सुम कंजन हमगदरो माना मै मरम ओरगा इमुंगदुम मही लांगदा बा मै चाकदा ओय ता हातो पताबनेबा अदुगो मिस्टेक तो पायो हाबने बखोइन हाबदी नतदना स्वाइदा अखोई इचाइसु खरा न कनोम तो मतंददी फाजन बिनी पुंजन बिनी मसी इचाइसु न थोखि कई मरम दे थोखिम नोबा सिर करी स्टेप लौनि नोबा गवर्नर लापदना ngang बोंगांग दु बखोइन ngasi प्रजाना एक्सेप्ट तो यारि ब्राबा इचा पिक खरबा इचा था चाहि ट्राइन पान की अंगांग बोक ngasi यंगु लाक त यादम ने थाकुन हेम बस मोइन ngak पे लाइव सेंट्रल फोर्स म्याम सु मथौ चप चान तो ब्रास तोंदी ताहाना तो मगदि सी तो गद्राबा ओके ओके थैंक यू वेरी मच आई मथंग से तमो किरण दा मुलाक सके तमो कि दा लाक्चनी से तमो मपुइना हजिक थबि वाफम सी मणिपुर के गवर्नर अजय भालाना ममांग दा चुचानपुर दा चलुबो मथम दा महाक हाइरम बजे पॉलिटिकल सॉल्यूशन अमा आइदे मोइना पामेबो पॉलिटिकल सॉल्यूशन नत्रगदा मदुगी ओइबा वरोइसिन म प्रोत्रिंग ममांग दा शांति हाना लेगदा बदे हाबिने नाम नकल मरम दा हजिक कुकी जो काउंसिल की माइकेरी हाइरिबना एकोगी शांति दुबी ममांग द पॉलिटिकल सॉल्यूशन हाना लेगदा उने हाबने कमा यंगिदा पॉलिटिकल सॉल्यूशन दे ngасai koi ge mur premanana haibi ge dune bako taseng na hai ta ga di akoi kuki ge di aina jo hai gre akoi taseng emergency declare to was open on yam daka ta ne ba mira seng na ga di manung da lai su khang da ba lai bu su ching na ba lai da ching na ba lai ba po di akoi taseng na khubak se nam khu ba hau de ha da kuki na khu di minister home ge tak nik na ma kon tamam hau da adam national media mayam state ke mayam da dum heading ka ka na ha pa ga dum kuki gi sing se mo tor ba demand se constitution ya ba dum dum urm dum dum tawre ba taseng na ma khoina talai bu pot mayam se mo khoi separate administration union territories kai se mo na loina ma khoi gi constitution se ma khoina wan thok se lan hallaga praja miyam da wona wona rukune ba constitution gi taseng na article 1 da kari yawe article 1 da kari hai the constitution says that India
that Bharat shared with the Union of State and Territory of India consists of that state or Union territory, specified in the Schedule 1 and other equatorial territory. Na piri poto madugi one to su moina lana paina Article 1 so sinaba Article kanda mokoi ngarangi the Article 3 to kya panu paltramane mo. Article 3 moina basina Article 3 the president na magi power dum torga sinabi ai kai no hai kanda madu president na su mo ko leira brana haiba potu swide ni ko nga zai tam ije duna sigi posidi ekoi da sengna sum khanaraga waroshin propo ke dum edanga moi India gi leriba law constitution gi pajaba safeguard protection mayam sing se constitution gi article amam section amam naina raga na loina ma ko ne hojigi hana lerambagi ek mayam dagi sidi anauba amend tawdana ekoi gi BNSS mayam am sulai na swide criminal conspiracy criminal kangu ataga summa mayam da kai do yai ka haiba sing se loina ma yaw wera neba sigi pot yaw ga mayam do as per law of the land makoi sum sing da yam exemplary roiba punishment natraga miyam da si yadena India gi law sumai to we haiba se keno to draga di ekoi mapan dagi adum disturbance mayam yaure internal keno crisis mayam internal disturbance like haiba di loina le aduga just cookie sing sidi ekoi na haiba da makoi gi hujiksu koi NRC sana ja da moi kesu yaningoi adagi boundary fencing phajan to ja da moi yaningoi biometric attendance law ja da yaroi adu sumba mayam laibani na makoi ni yadage maram du karino hai kanda India da law na thukna sangjal aga minai oina koi ning dole yam tan porokim ni ka hai je koina haiman ba wa ya kan ba wana tewa sidai da makoi di leiru jaga sing da moi di yam susan na election na betang amba aduga makoi gi ta seng na ga di phamma chalaga hippa chale tok chalako do India gi law na India citizen the people protection safeguard mayam sing do makoi na law na thukna sangjal aga da law ni enjoy to lai thokpa aduga asaba documents mayam sema ka na sidi adugumba BSR si praja mayam na stakeholder mayam civil society na 1950 pame jo 60 bu oji adrise kai gi no ka khandu target deportation jaina haibne government na han kun ga taruk la kai no ma thaba do maning da zero ma mu hapa zero je mari gu manga gu hapa gi deportation to ya ba gi pot je so da makil le ni masigi po se tok tok pa hana sumi na da ga di warochin ko issue se ruling na among haiba regi opposition ama haiba du di ko political gi oiba dialogue mayam ama platform da ngangna bu du na te bu ji prajana pa me di only ko issue di kai no da dum khang le ra po okay ko issue kai no ai ko issue simak lak sa ge ai sir da sir iko tamu ke na hoji ko issue se ruling na ma hai opposition na ma hai ko issue gi debate si ruling of the opposition ani si da tongan mong da tawri handak si maroi ba yam chawba exchange sarve ta between Manipur chief minister amadi congress ki in Manipur parliamentary constituency gi MPP mol ani gi marakta masida awai akhum tawnagi bagi wafam makak leiri core issue kari no haibasida sagi yeng kamai lei core issue sigi core issue se rajti gi di dum ngangna ba moi thaboni amano hunba Congress na si hire di BJP na hayeng mo hire ni ko mo endless debate ni dum tawle duni sigi matam si ai gi appeal da di sumaina ko ama thoraga mana ngang matam na tabren khaleba sidi jointly fight to bani fight ga di no pa kamno sabna ti da ka do ga to ya ga de ge min su puthom mina ga bani ba koina South Africa ai je koina hai ba ni Nelson Mandela gi leibak South Africa sida moi di national unity government kind of opposition of the later government experiment moi mai pai amaina khu gi sujik lai sida irrespective of political party ko akhoi ji work to change ko ai ngam prime minister ngam dre ha kanan unangam dege leina ko kadom saitik unaba ya ga dege kind thigat pam change ba ai home minister unaba ya dre unaba du home minister unaraga home minister du da khu gi pochi phajana thambam changdro sidi debate ne bese parliament to debate to maina home minister mamang da debate ni kaino party oina lairabani na right to be heard na both the parties heard to ka duni hai solution pina khona bada akhoi bu de khoi party na timi no ka pakpani sine khoi na hari che boy mi na bom thadrak pani khoi hat ke to buni genocide to buni genocide ne ba khoi che moi na Kukis sina May 3rd 2023 si kai suna te genocide campaign ne ba ko adu to gi launch to bonu meni maming tribal solidarity ga ba je ma ne ba ana du posi akhoi na moida ama haiba ma changi ba ko adu haiba si adu di well prepared to ba well prepared akhoi di kai all party pol ke mit to si ya de khoti adu khoi han khang je de khoi ran ji yaw da bani na ko to bu da bu hunaba si adum amana adum pharong tok thok BJP nga mathang nga je ne hunbi da lo Congress ha kai kombi da tu le tho adu di kai nga tan tok se ne ba ko ana akhoi de ngang na ba talle hai hai ba tare Congress su press conference da akhoi si chief politics da akhoi involve to ro akhoi leba kan ji hai ba mo na su du wa khal la ta na ta di ya ro mo wa khada lang kai ta da mi kai ha ta kai da problem le ta ba du na polo long le re ba ko ana kori su si lak pa si da kori su mayam le kori su ji kai no si ani ni amana akhoi jenis hai ba ma
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯄ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯖꯦꯅꯦꯁꯤꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯣꯔ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯅꯤ ꯖꯦꯅꯦꯁꯤꯁꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯒꯤꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩ ꯃꯩ ꯂꯩꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯙꯥ ꯃꯤꯔꯨꯜꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯅꯀꯣ ꯃꯗꯨ ꯀꯩ ꯃꯩ ꯂꯩꯅꯗꯦ ट्राइबल सोल्जरी मास मैतेन ट्राइबल ओगी खोटके हाइबगी शेड्यूल ट्राइब ओगी हाइबगी हाई कोर्ट की रूलिंग हाई कोर्ट रूलिंग दे असेंबदी रैली चपसु यादबनेबको आई दिंग ngak pwani government हाई कोर्ट की ऑर्डर की मामा अदु प्रोटेस्ट ओगी रैली चकनी लाथोकुनु अदु फा यारे कंटेम कोर्ट ने क्रिमिनल कंटेम ने पृथ्वीदा हाई कोर्ट तक सुप्रीम कोर्ट न पीबा जजमेंट मथक्ता रैली चपसे ओनी मणिपुर से रेकॉर्ड ने हाइबनिदा यादो पोतु तौरे एनीवे तौजरसु खंगदम तौने खलसेबको अरुंधति रोय कय तौ एदु दंदी फंगे क्रिमिनल कंटेम हाइन तौनको मेदाबा कय दंदी फंगेबको सुप्रीम कोर्ट तौबगी अन अमाय तौना मी हाई कोर्ट की रूलिंग दु चुम दो दिस डिफरेंट थिंग नी अवाम कोर्ट चलो फाइट तौनरोबको अदुदा मोइना रैली चतना प्रोटेस्ट तौरे चुमदेबको अदुने अइना हाइदो मे 3 अखोई 2023 की अखोई की ट्राइबल सोलिडरिटी रैली दु कैम नते मैते जी जिनोसाइड तौरनी हाइबगी कमेंसमेंट डेट ने बदुदि को हायम इतिहास लेहरो दु मखोय चुम दुनि अना दु पोसि क्लियर दौनी मसिदा कोर इशू अम पुसले कोर इशू सि डिबेट याम कन तौनरे कोर इशू सि होजि किदो ट्राइबल की दुमा नो रिलेटेड विथ कोर इशू अदु मै लेनद्रे अदुदि लामी हाटपसि यादबने हानब मिनसम थिबे वाने को मैते अखोई मैते जी कमाल लोइसंगदगे हाटप याननबा अखोई की मे 3 से ट्राइबल सोलिडरिटी रैली हाइदना ऑल ट्राइबल स्टूडियो ट्राइबल यूनियन भी फाद हम फादे हुजिबो याम नुआयरा मणिपुर सना लाइबाक्से अदुना कैम तौते फाजु फादे मोय मथक्ता कैमतसु गांगदे अचुंब थबक तौगिबु दुमाइना अदुना कोरिसुसी अदाइदनी कोरिसुसी का साइगी मागे ड्रग की करी लोय मई लोय ले अदुनी ड्रग की मई लेननी बॉर्डर की मई लेनी एफएमआ मई लेननी अदगी इलिगे इमिग्रेट मई लेननी लोय लेननी मरी मंगा लेनेबको कोरिसुसे अद आइगी कोरिसु आइदा खंजबददी कोरिसुसिदी मुन्ना नैनाबदा खोइना लो सुं पाजबदा मणिपुर की दी कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा नियम नीति सरकार तौगदबा थबक अदे कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट की पावर करिनो कॉन्स्टिट्यूशन करी पीरी से खंगदबसे मसिना बिगेस्ट कोरिसुनी लौजेदी नसिसु अखोइ इरांग जे फन जागदी एवरी आंसर लाइस इन कॉन्स्टिट्यूशन आंसर लो यावरिबा अखोइसना कयम नैनादबा हाइतारे ने अदगी थोले पोंगातनी कांग्रेस मंगाई मतम कुइना पाइबिरमी अखोइना दुम मागिसु आरान बदुम लेनी को गवर्नमेंट am ओइबनिना बीजेपी सु पाइरिबा मसि लानगनी दुम आइना खमदा लेबांग निंगबा वाटपा कोइसि ngang की सरकार पाइबा फम पाइरगा पकले मरि पक्चाम चार पक्तंग मथाग लेबिगी लाइफ स्टाइल दो अदु लेब लेबाक से करी थोकदगे हौजि एमएलए मा ता फासिने नंग सही तराई मतुंगदा मणिपुर सिगी नंग विजन करिनो मिशन कइनो हंगबदा कइनो विजन ने मिशन जो अदु खुमंगमु याम लुबो थबंगने बा खोइदि एमएलए मंत्री गाइसे कारबागे ओने पका मका धन कासलक पसिदगी सोइरिने बको हौजि लान तौरेना लान से याम लुद्रो लान से कमाय अन सिगसी आइना खंगम दौबो नैना दौबो लान से कइनो काने वा से कइनो का खंगमोय आम कथि जे कइनो अदे व्हाट डू मीन वा इंटरनेशनल लॉ जे कइनो वा तौबो टेररिस्ट कइनो काने टेररिस्ट अखोइ हाइरबने याम लाइरबने सिदि हेलीकॉप्टर दा चीफ मिनिस्टर ना पोपी की यिंगबो दुमाइना पोपी का के थाइ यिंगना होय मा यिंगबो दुमाइना हेलीकॉप्टर चपिरो जेरोक्स मशीन नम तोगा अखोइ सेक्शन 111 एंड 113 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 111 सिना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अखोइ ड्रग का तौरिबा द पोपी तौरिबा मपान दे नोंमै मा पुसले दिस ऑल आर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नि अदगी टेररिस्ट एक असिना 113 of Bharati Nai Sanita define Tomduni explosive man boom Babsali Paza Halibi Yum Mai Tariba me my hostess Tamiba highway Tingliba all at terrorist any 113 Yauze low lady Habanida city general lobe leni state government apply to Dunisi CJ Tawaga Dum Yare more Xerox and Holore Hayenixi section 111 113 is Sataniko and Mataki Num Tabadon Hiluki and Tamolo Alki took so Adu Toti Lule Zulati Kang Bata the Habanida the Adumalere at Amana I ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯑꯅꯤꯅꯤꯀꯣ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯃꯅ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕꯒꯤ ꯖꯦꯅꯣꯁꯥꯏꯗ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯅ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒ वा हुनबगी वा कागजेगी लाना सिदि केन कानाद्रमि असिदि मत मांगहनबा अदुगा लेबा करनबा को थादबने फनेबको अदु अदुमा सिमा अदे अमना अखोइसे आइजुम थीबे ngसाइ पोइ मसाम सा खले से उथत आउ हाइजरंगे नतग नुआरो को अमना अहामने हाइजनिंग से अखोइगी आल्फ्रेड न करिना पालाने थमदुदि वेरी अनफॉर्चुनेट नि को मासी अखोइगी नागालैंड एमपी दु मंगाइरे को अदुमदि याम नुआइत्रे यारति मासी रिजाइन तौदुनि काय खंदबि वारी नि को सिमदि या हेमंगरे मागी जिरी द मागी जिरी एसी मागी कॉन्स्टिट्यूएंसी नि आउटर द सिंगबनी असिद प्रजा हिंगार हारिनि नुपी अहुम
anga hum hali ne sida sede sam hai be sima hai da base masima congress ki hayo itihas le ro do sima di id ozani na ko congress le bjp le ti achum base kaino aran base kaino utna bane ba khoi le je sima di yam la le aduga adagi political solution ki poram pusal pa sima ji very very dangerous political dialogue ai kai mati lam lo ba to khai ta ba suma di political kaino kowe political dialogue su tok tok do ti sidi sida suere political dialogue ta ba akhoi manipur lawyer bani ko ai hajar bani there is no room for political dialogue between terrorists ka haru to handaki conflict po hanu aggression haru any handaki gai ba kaisi sida political dialogue to bi art su tok tok ti dialogue to mo tok su akhoi yaw da ba kaino sidi political dialogue tok do bu nati mi manipur kaisi manipur thu gaisi unity to pu dialogue to le kaino hajibo kha pi ge haru to खर दी पीरगे 50-50 तौर से हाइदोरी बराबर बेस की टाइप ता अदुन सिगी पोगन डायलॉग से अखोई गवर्नमेंट ने वेरी क्लियर कोई सिविल सोसाइटी ने हाइदोनी नो पोगन डायलॉग तो बया बन टीवी सिदी सिदो काय पोगन डायलॉग तो दुनो ते यूनिटी जो पीओ पोगन डायलॉग तो हाइगला दी नुई डायलॉग पीरगे है न पीबगुम बने बसी टेसिट कंसेंट गवे याम लुबनी ने पोगन डायलॉग सिमा पोगन पार्टी सिंग सरकार सिविल सोसाइटी अमत हाबिदबा पोगन डायलॉग इज डेंजर फॉर द अखोई यूनिटी इंटीग्रिटी मणिपुर आइडिया मणिपुर द डेंजर नि सिमा पोगन डायलॉग से सुवन पामिदबा ओनली सॉल्यूशन इज क्रैक डाउन मिलिटरी क्रैक डाउन इज ओनली सॉल्यूशन आज कांग्रेस जो हाइदे ngasi बोक्ता बीजेपी सो हाइदे याम नुआइदनी कांग्रेस की सु राहुल गांधी हायलो प्रियंका गांधी हायो terrorist hailo adu ngam congress ki su ngambam changi moi gi central leader du hail man changi ad bjp su moi central leader hail man changi adagi di siba sena su moi central leader na terrorist hatu haibam changi si je khoi gi adu gi matam ne ho punna table na phamina ga khoi ji akai be hi ne khoi hori ji samudra mayai da akhoi loi lup si do kuidram aduna hoji akhoi ji all are akhoi maron da khoi thamisi wrongful confinement ka khoi leisi we cannot move beyond such confinement limit khata sai hena limit khata ni na wrongful real case wrongful confinement wrongful confinement to akhoi na program dialogue to we haidi akhoi surrender to ni we are surrendering we are going to suicide to chali ama khangna ko sidene suma constitution ji fadan nainam chang khoi constitution experts laite aduga nation lainate akhoi panga ngang le biwari na constitution fadan naina basi da khulai yam yaure ko khulai matam san constitution pi basi sina ba chumai khale ade amana akhoi si assembly hana phambi ta ga di ko assembly akhoi manipur da assembly se session phamu kholu ahum no phanga dong ni khoi mayam hajar he assembly pham matam da khoi na yam na pamjari si lu ahum khakti pass to bi tare amana akhoi ji village volunteer bo hairo kai isina mayam police na phan nai pani ga tawin ko masi legally moida akhoi da sanction no to handa da bani lu pass to da bani akhoi Chhattisgarh da akhoi salwar jadum ga ga train government train to ga mawi sa hat ba tawnari ba ko adugi pattern supreme court di yade haire salwar jadum yade child recruit to kholi ga na child sojo yawi ga haire ga su kamai to da ga se village volunteer protect to na ba lu se mo da bani ade akhoi gi asu jambo da halangani so da handa ba khale ga si dum gaza strip ta dum refugee ga ka ka adum assimilate to ga le sangare mi lu hane ba ko aduna masi su lu ma akhoi rehabilitation resettlement gi lu ma assembly pass to go da bani ayu ta ga hayeng wa any matam da mi lam lok sulam do su jambo de plan on ga phil on ga bani adu ma lei bi ani ko resettlement gi rehabilitation lu pass to go da bani amana highway si pa ngang ba di highway si leibu di central subject oi ba akhoi 7 schedule sam pa de aro government na kai sarkar pai bi sina 7 schedule fasan orai de yaro 2 dumai na ko 7 schedule orai de yaro hayo di model leiba loan order de khoi de leiba ni na akhoi de khangdam ni de facto emergency leire ka de facto emergency leiba ni constitution yaw de ba ko daka la ni moi supreme court challenge to go do bani unified command in pa ga de bani law and order should be always in the hand of state government si pa na de pitho pa de ko adu pitho di legal society ko hingno do ni government maya yaw do ni haidi adu gi mayam je khal ai khamada si mayam je ko naina ga solution por pa naina ga solution por tra ga di no use ana solution pu lambi de changhan ba akoi haidi ba tammi ba kholi ba khangi mayam se loina ba akoi chungjan na ga ai na to bu ngamra si ma na to bu ngamra si na irrespective ai gi nangi khaina da bi da ko adu to ra ga de na khamada manipur lup da akoi ju loi yaw ni ai thank you very much I'm thinking that niken da mulak chege ai congress spokesperson da lak chani muje ahan baji yam ten na khoi spokesperson na congress da thank you all with I clarify ai kan to je ga alfred ki dubai to je hajar ro di akhoi na madu bi to khre ko mang da su adu magi su my personal kan okra da gi jiri bam gi thodok thoka da ma ji hospitalized to na he ba podam su
पाव अमसु फंगे को अदुगी वाफम दु थैदोखरकांदा ओजा पेमानदगी पॉइंट दुदा आइने एंडोर्स तौबसे हुजिकी जॉइंटली फाइट तौमिनसे हाइबम कन्न यावरिसे अदुगा हुजिकी कांग्रेस बीजेपी की वार हाइदो अदु कछु लेते हाबदी बदु अखोइना तौदुइजे कैनोदा हुजि जॉइंटली फाइट तौजे हारगदी लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी मैम से कांग्रेस की वाना तबीदा को ऑल पॉलिटिकल पार्टीज मैम से लोइना फमिनरकांदा कौरकांदा लेबाकी इशू थोको मतमदा मसी नैनबम थोएबा अदुगा हुजि कैदोगेदा बोलजे मैम हाइरे सेंट्रल गवर्नमेंट दा लेरे प्राइम मिनिस्टर सी फजना कोई लेरिबा इशू जिदा कन्विंस तौब म संगे हाइरिबको असी पॉलिटिकल पार्टी मैम से तौमिननबगी दमकता ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग अब कौबा है रूलिंग पार्टी ने कौगदबने अदु हुजिक फाउदर रूलिंग पार्टी ने सिगी प्लेटफॉर्म अब सेंबीदबसे सी अथु मतम सेंबियो आई सजेशन ओइने सुम थमजगे को येप खोटपा चैब खोटपा केम नतबिदा सिब नंबर 1 द नंबर 2 द असेंबली की वाफम जी हंजन हंजन हाइनारे असेंबली कौबुजिदे तो केम दरकार होय सिदा संजलिजे अचौबा क्राइसिस अमनेबा हुजिक लाइसे अदुना स्टेट असेंबली याम थुना कन्विन तौबा अमा मथौक ताई अदुगा असेंबली दा फजना अखोइगी all MLAs लोइनमक नमदन याहोलकांद असेंबली जी सिदैजे इशू जी खनबा मा अदगी ममांग नैन पंजगिबा ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग जी तौरकांदा प्राइम मिनिस्टर अमदी होम मिनिस्टर फजना उनरगा मखोइदा कन्विंस तौननबा मणिपुर की सिचुएशन अमदी मणिपुर क्राइसिस है मसीम तौबियो अहुम सुबदा आइना हाइजनिंगबसे सुगी स्टेटस से हुजी करी लेगी खंगदे सुजे एब्रोगेट तौरे यादना स्टेट असेंबली ने रिजोल्यूशन लौबो याय कैबिनेट ने तौबो याय अदोइ तागसु हुजी हुजी अखोइने एब्रोगेट तौग्रेन लौतागदी सुजी लेत्रे हारगदी करिगिनु लेजिटिमेट एक्शन मयामा मखोइ मथत लोखत्रिबा हाइबसे मोइना आराम सुम तौरगा सुम इल्लगा सलिसे सि ताकदी सुजे दुम लेरिब्रा नत्रगा लेत्रब्रा मागी ग्राउंड रुना कनाना हुजी मॉनिटर तौरी खोली हाइबसे सिगी व्हाइट पेपर मा स्टेट गवर्नमेंट नत्रगा सेंट्रल गवर्नमेंट ना हुजी लेरिबा सरकार सिना प्रजादा थंबम थुई सिमा हाइजगे अदगी अमना आई पॉइंट अमना द हाइबेबा ngसागी अखोइना ngसागी कनोना जापे मानदना हाइबिबदा ngसागी टेररिस्ट द एक्ट तो अदुगा मखोइदा कनो तो ओइना कांग्रेस ने लाउदी हाइबेदो अखोइ हुजी आइना सु हाइजे सिनी लेजिटिमेट एक्शन लम हेलक एमएलए सिंग लम हेलक पॉलिटिशियन सिंग लोगे माइक थबक तो सीएसओ सिंग एनी काइंड ऑफ कनो दिस दा आइन नि मतुगिना थबक लोखल हाइबेसे आइना हाइजे आइना हाइबे नते आई कांग्रेस की माइकै दगी हाइजबने सि अदुम हाइगा लै सि मगना अखोइना हेक्ता एयर स्ट्राइक तो अदु तो हाइबो पंद्रगसु मसी अखोइना अदुम हौबदगे उना हाइरगा लाप पोटने हुजि दुम थमजैसिने ओके सी मैम थमजरकांदा ओके तम आई मथं मखादा बो हंगमदं हंजौगे हौजिक सी इखो गवर्नर द कुकी जो काउंसिल हौजिक चलगा वाई सानरुबा ग्रुप सिका हाना गवर्नर हौजिक मणिपुर नो लाइव गवर्नर सिका उनगरे उनबदा मोय थंगिबो वाफम सि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की वाफम सिनी अदुगा ngasai ki chapmanaba demand कुकी की मिलिटेंट मैम सिका वरी सानबगी डिमांड सिनी मसिगी इवेंटना प्राइ अखोई की इंडिया की होम मिनिस्टर ना रोड मैप to end Manipur conflict haidana mahakna masigi matanga thamgiba sigida hokhiba December gi tang 13 habetai masida ask ki interview ma da mamonda hangiba ji Manipur gi issue ji kamaina resolve to godage habeduni maduda mahakna India gi union home minister na khumgiba paukhumji Manipur gi violence masi ethnic class ni terrorism of the religious conflict nate aduga resolution che yam thura lakani tabutabu opposition na haiba issue si politicize tawduna leire political gain फंगनबगी दमकता करी हैपनिंग हाइबो अजुदा उजिकी अरोबी सेंटेंस तो opposition ना politicize तो दन लेरे हाइब सेंटेंस तो मक politicize तो बने for political gain अदुगा political gain अदुदा कैम लेते हुजिक लो तौरिसे मणिपुर की इश्यूज आइना ममांग नजु थमजग्रे को सेंट्रल गवर्नमेंट ना खंगना खंगजिन नतबे एरिया खर लेरि मरम दि कैनो द मागी नैरेटिव से गालेगा इथनिक वायलेंस ने मुहाइबा गालेगा टेररिस्ट करी एक्सटर्नल एग्रेशन ने हाइबा सिगुम मयाम मसी मतम लेत्रे को सी रिमाइंड तौजररोय अदुना हुजिलाइबा पोट सी कैनो दा सेंट्रल गवर्नमेंट की अखोई की पॉलिटिकल लीडर सिंह हाय तारे को बीजेपी की स्टेट तजुगाई सी पॉलिटिकल पार्टी जाय बनते वर्सन में हमजिंग हाले तना सुम चेंज तौबसे सिना प्रजा में हम दसु अखोई दसु कंफ्यूजन न मतम लेहलनेबा अदुना सी की पोट सिदा हुजिक ngasai मिराज ना हंबिगे क्वेश्चन दो अदा सिदैजिदा अखोई की हुजिक मागी रोड मैप हाइबा पोचे अखोइना उबददी अमल लेरंबा याय मखोगी खंद्रे अरोनबा अदुगु मदुइ पोतो हुजिबोदो रोड मैप तो उबा फंगदे लेति हाय तारे कमाइना सोल्यूशन पर कदुइ नोइसे अदुना अदगी गवर्नर की रोल से सिदा इन ngasai पनिंग बमना हुजिक गवर्नर ना मणिपुर दे तौरिबा रोल से गवर्नर की रेस्पोंसिबिलिटी जे प्रमाण होने न खंगबिरे बादी याम लिमिटेड रेस्पोंसिबिलिटी में ओरमगनेबा ceremonial and executive की करेगी legislative की लेरगसु हुजिक सुपाई पसल लगांदा आर्टिकल 356 से हेत प्रेसिडेंट रूल लेरबदो न तौबसे मणिपुर दा
सिगुम मैम से इशू से लापसीदने ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग मथौ ताई है गवर्नर ने चलगा यूनिफाइड कमांड की मीटिंग को खलैबा अदगी चलगा मागा उनरकांदा सिगी वारी साबगी शेड्यूल गाजी कुकीजो काउंसिल नगा मीडिया दगा लौथोरकबा तौरइबा जिंगसी येंगकांदा सिचुएशन से अलार्मिंग ओबा म लैरे हायरगदी मणिपुर की पॉलिटिकल पार्टी में हमसे कवरकांदा खनरकांदा कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंगिना कदाय बहुदा गवर्नर ने तौबना करी स्टेट गवर्नमेंट ने तौदौना करी हायबसे सी बहुदा नैनबगी मथौ म तारे हायताय ओके अदु इतारगदे हजि कईदा दामोद वहांगम अदु इतारगदि ngसाइकी पॉलिटिकल गेन से कांग्रेस ना हजिक लेबो कॉन्फ्लिक्ट सी कांग्रेस ना पॉलिटिसाइज तो दे पॉलिटिकल गेन की सुंग खन दे हबसी पाखुम ओद बिदोब्रा मसी सिटी कॉमन सेंस ने पॉलिटिकल पार्टी है जिदी मागी पॉलिटिकल एक्टिविटी गाक्तनी अदु अखोइना रूलिंग पार्टी अमदा ओपोजिशन दगी मागी असोय अराक अदगी मागी चिथबा नाथबा ngangat pa haibasidi masidi akoi kano chanabi ne haida convention ne ba koi tobum to thabak ne ba aduda akoi de chairu nate magi ahoba asoiba mayam du ngangoi wani adu same thing si BJP ne jodu congress tawni sidi akoi na political tradition political convention moina sum chanara leira ba pot ne ba adu crisis si prolong tawna na ba hot nei political gain lei habidu di leite habne leite okay sir makata be uli keno ne yam sangdong te ko matam su leitrami na aina ji governor gi hawdo pe pro jana da sum thamjabani da ada khoi na sai rang ti ga sai gi sum khoi ji praja am oi gi pelak tre ba khoi ji moi hudaba sum ba si pamak ta hai tare irrespective of program party pun angtang tawbi wa appeal in da ko governor matang si handak si katang nuai ta phawre khoi na nuai ta bai di tombe ko magi governor ki rules di section khara article yauri akhoi yam ama khatang haijarongge article 163 of constitution india ki the high si council minister to aid and advise the governor haiba isam haiba council minister headed by chief minister to aid and advise the governor haisini ki loire mabani relation si ne sarkar si di kaino kan council minister se chief minister amu mai council minister si ne khona sarkar haise a biksalaga sina loi tawdu ni mana tawba rai loba mana leiba decision du governor na soi tawra governor gi maming da thopoi wani executive power vested to the governor and amu koi 153 yom duni aduna aina hajei di governor sina budi executive head budi oiba sarkar head budi oiba oi du maming gi ni tawdo do in the advice of the council minister na tawdu ne ba anu masi kala ga sakpa yada ba si kan no man ba yaure ba khushi da ko masi badi very danger ni adu masi aina khamada khujik pai ba sarkar na masi kalan ba yade natraga sarkar le be ata thokte ba ko sarkar ai se ka beti council minister adu masi khambi ga ha ga di ai du ne like pa SR Bomai case nam leko 1994 ki just mapan na hel togiba simani pa de ar center ki state relationship mad phatari irabani adi khara ngarang na han ki anak ko pa be na 2023 ki state of Punjab against principal secretary to the governor of Punjab ina leibani adu governor of Punjab sina SME kawjo yadagumba adagi bill nipan thaga podu SNPO yadagumba saudna ngasai moina state of Punjab na direct supreme court article 30 bi makada governor challenge torpone bako adu hujiki article 363 174 the 153 loi akhra Supreme Court na adu yam nungai na Supreme Court haibse kai governor gi madi kam to gunote madi only constitution head ni maming gi ne nominate head ni constitution head ni madi council minister head by chief minister haibse loi to godo bani adu mangon da discretion power haidana power macha ampi di constitution da adu khapta da mana governor gi discretion du sina gada bani atai he is no power hana thi da sera khra bani ba ko ina khamal adu makki si paraga governor the power pir mata ga su constitution scheme je soire sir this is the constitution this is the Supreme Court ruling masi soire na khoi huji pai ba sarkar huji pai sarkar je ka sontak to ba hai tare ne ko adu sontak to magi rules ai ga sai je bodo every answer lies in the constitution yauje ba du adu du central government na madu to ba ya puti mo du constitution bai to du central government do Amit Shah the prime minister any home was aware madu constitution violate to do neighbor governor the power p be ade p do the council minister to do neighbor ko 356 like ba 352 like that's different thing ni adu sing do koina khangba ma sang ha ma khang daga di power me lo pa sala ga su pham le ba du di yo ka tai na ko adu ta han bi ga nu koina high city sarkar ju kan bi ro leina ko adagi di opposition gi di tawi opposition gi magi akoi sum sang na pa ma atharu opposition gi rule di magi di limit ne ke yam de taw du sarkar taw du ni mi opposition di law khong ba adu soya da so na nami to phajada phai be wani taw du di na sai gi sarkar ke adu aina khamba da
ani makse pun nang tong sathabi u hai bani da okay ai tamu ke na minute just 2 minutes khung ai tamu da lak sake ngai timing do ina kha tension lage na khalam bane tu tamu ge yam sa ai ten ka khre tamu da ai lak se ning bo hang se sai se ma pung ha mu ngam si ai ngai ge makha jada pune handak se khoi gi governor manipur gi governor si khan bagi step si am significant oina longnai mapu oina longna basi mahak se hanagi india gi home secretary ni adu india gi landmark decision khara man on ground implement tawkhi adu mahak la aba matung da ekoina yamna chauna hangbe abo hangam tholei basi handa army chief lai army chief na thamam bo wafam si very soon government sin governor sina key decision khara lorakani haidana ekhoi gi wafam am thamami aduga ekhoi hujik sapreman haire constitutionally yengu matamdai governor amaga ekhoi gi government siga leinari relation si governor habasi under the advice of the council of minister head by chief minister adu sigi advice sakadobne habani every decision si magi decision khudum si government si ai council of minister gi makha sakadobne habani tamo kamai na uvi on ground re hujiki pot chume ko ko mur PREMANANDA hai da ko but on the part nakanam dong yeng se ko article 355 say ko chana chana di have say chana yena declare ta ukhrabne mamang da ko all political party meeting da thola ganda chief minister ki get da opposition ki su leader woriba wangkhim ki MLA mega sandrana thamgro wafam amle article 355 lai bita ga di emergency provision is touch to ho re hai bane ko emergency ki provision is touch to bita ga di article 355 say ko na patwa pona de yam thi provision ni ko se kai gi na state ki subject state ki adugum failures oiba administrative failure oraba state ki adugum akai atoi mayam do madu menkhatna ba mateng pa pa chachu oina ba hapa article 356 salai dringai mamang da han mamang da madu ki poto madu ki conjunctional period ne ba 355 se ko but madu ki matam laigadab ni sab chana matam lai adu madu ki matam du hendu olai rabni na manung da hoji governor na magi ga sai ki council of minister lai using the magi advice ta nadaga magi to bu thok chung chung mai maming lor to loi to dam ne chum ta ga so if emergency lai ba ta ga di state ki poto da article 355 ta cheng na satna re ha ta ko na mapanda chanadraga su manung da chanadraga lerbra 356 semi pia gi ta lerbra high post da governor to riba exercise man to riba power man to use to report na di matwai da di state ki poto mu phajala thamaga matam kra hai tare governor na under the by the advice of the president of India man president of India ge mo chilaga president rule have the governor rules hai to da baina to we abagi provision adum constitution pi da na te swai da ne sai governor pe man hai poto yam chubama but opposition ruling or any leba ki thabuk to boisu ai ko ju khang de ko yam khang no but ai koi constitution gi manung da kari provide tawe constitution da if aduna smai to sala gari chi kari maram gi no magi directors me am law cases me am sai mo pe man pai do madu gi poto yam example ba aduga yam na tangai fadana madu aware oi ba mathok dai prajam yam so but ai koi gi manipur lai poto gi amuk difference le oi re ngasai gi koi gi kano ST gi matang da ma haidana ko madu gi interpretation do la le haina mayam am huji haina dra landra poto madu gi pot amisana hangi matam su la le ai kana challenge to gi matam da ko magi high court ta gi ba magi mayek sing do mun nam para yeng biyo ko madu hali do la le hai koi adu swai gi pot la le hai ba ta ga su ai samang di madu gi pot open oina higher court amu era supreme court salaga challenge to ngam de because koi da we don't have enough money financial assistance koi pibina late adu koi atai na tra su bu to ninga su ngam da ba leidana ko adu suma mayam am lai bisda masin nakal ma thamakanda ai koi gi da seng na haraga di state na magi subject union na magi subject magi to do jaga sing to trabni na opposition su adagi ai koi praja miyam su kangdum ta bane kangdum ta adu da ga di line number high lotion jage ma politics say is not a dirty game but politicians place is dirty in the English program leidna that's why these politicians and diapers need to be changed very frequently have do I koi swai the drivers in the gari no was laganda gari to di han rough and tough dum thoba driver dum thau ne ba adu da ga koi new kano amadi manipur si jaka like me am de hainai ko if koi is the present section of the huji lai post the indigenous people me am se mutla kanda kano to bi abai pot am lai ne ko ne hainai tamona di driver na puthore asing bode diaper ni nate faja bo lo na ta no tamona na ha ge ba nate diapers and politicians needs to be changed very frequently hai ba aina haina driver du na ai koi gari ma thom do driver do adum driver sin da bida gari ka tang sim da di kana roi rough and tough thob dum thau ni hai ba mai to da aina haije bani ko kangdum oi ba poto ekoi swai da core issue do ngai mo ba da thengom ne ko jai lo katang yaw ga tasena core issue di kaino hai kan da ekoi ga singa tam ga ni lai bis da lu se
Delhi Sanava, Sing the Sanadava. That's the core issue. That's the core issue. Thank you very much. Okay, sir. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯇꯥꯎ ꯀꯤꯔꯟ 3v2 ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣꯃ 3v2 ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ 3v2 ꯀꯩꯝ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯈꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯗ there is extra aggression and internal disturbance ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯨ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯏꯟꯁꯨꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯀꯥꯁ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅꯦꯕꯀꯣ 3v2 ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯖꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯃꯜꯇꯤꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯃꯊꯧꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯗꯕꯗꯒꯤ internal disturbance armed aggression ꯊꯣꯛꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯕꯨ ꯍꯥꯏꯖꯧꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ armed forces ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ in the air of civil power ꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀooperation ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯇꯧꯗꯧꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ in the air of civil power ꯒꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯗ ꯈꯪꯖꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯅꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯥꯔꯃꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯦꯁꯄꯔꯗꯨꯅ ꯑꯥꯔꯃꯤꯗꯨ ꯐꯥꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ in the hand of state government ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯕꯗꯣ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯤ article 350 ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯕꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨ in the air of civil power ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯏ ꯌꯥꯎꯒꯗꯒꯦ ꯀꯦꯁ ꯄꯥꯗꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯄꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄꯪꯉꯥꯡ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯨ ꯃꯉꯥꯏ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯅꯠꯇꯕꯁꯨ ꯃꯉꯥꯏ ꯀꯦꯁ ꯑꯅꯤ ꯄꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯔꯕꯥꯟꯗ ꯁꯣꯅꯣꯋꯥꯜ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯣ 2004ꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯖꯁ ꯑꯣꯐꯅ ꯍꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯗ article 3 ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯔꯅꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯅꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯐꯝꯗꯨ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯋꯥꯔ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯟ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯛꯄ ꯃꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯍꯣꯡ ꯇꯥꯔꯦ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯒꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯤꯄꯜ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ 1990ꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯖꯁ ꯃꯉꯥꯅ ꯍꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯁꯤ ꯄꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ in the air of civil powers ꯐꯖꯅ ꯑꯥꯔꯊꯍꯜꯂꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯅ ꯏꯇꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯆꯤꯡꯒ ꯇꯝꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯣꯒ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯂꯣꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯣꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ 371C ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯩ ꯊꯣꯛꯂꯛ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ 371C ꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯆꯦꯞꯇꯔꯗ ꯆꯦꯜꯂꯝꯒꯗ ꯆꯦꯞꯇꯔ 20ꯗ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ transitional and provisional chapter nebedo matam ghagi nebedo paminati 370 da thokre kashmiri amai dona koina akoi state government salaga center da hangdong neba see this is only transitional provision ni adagi provision ni masi temporary ni permanent nateba si lokok matam oi bora hangado neba adu hangbai ka su laibam changi haijabani. Okay, thank you very much. Ngasi koin hamjagi topic cookies bid home ministry official and schedule Kukis separate administration haibagi wafam zida ngasi khanagi village so abi ngasi experts starting from Tamo Kiran Yendrambam Dr. Kiran Yendrambam Manipur sakna social activist ni a very outspoken and very popular social activist. Another social activist IMAGI MEIRA convener is a SUJATA talk show busu thagachari kai khun buchari loina Manipur University ke professor Dr. PREMANANDA aduga head of department faculty of law Manipur University loina Congress party ki spokesperson SERAM NEKEN puno ko mohan thagachari kai khun buchari loina si program se hudu lo fumi tabi ki Manipur miyam bo thagachari kai khun buchari miyam thagachari